Pataki he awhia e atoa mawhi. Tapta mo e tamatui te pawon ka mātai ni kuinina naspau. Tapat ki he ekparimea ka uama hoik mista ka neti. Tapat ki whawhonga e ka nopere. Tapat ki whawhonga e ka kai. Oi ki ko hokato e whakatahi wharerea e popogini. Whatataki a snita koni to whātu koe tau ngā weu i he komi kakato. Ko whatongai pe he pompogini tu whata he karake i ngā he la whanganga fo o mi he purehanga. E koe lao whika tahaua, tahatolu, tahawha, tahanima, tahaono, o tahawitu. Ka kohiko na toki tu whaten ki hau e ki te toki tānakin ki tau asnita kui ka hau. E o ta whanga mari ke mō mea ki ngahi apeni. No pe ulau. E taim ta tapu tu whata mo e report a ahi a tonga tapu tolu. Wawau tahaono. Reporti a tita e taha ka mo e whamatara whakatau. Wa whiwa toki o wa wha a pot ngā whonua me sapea. Ko te hoi ke mō mau e nau koe niu te tiu ki he wikaha o toki whakakato ai tau asmita. Koe ki mōpa tau ririo ko me kakato. Nei kore mai ai eik mista mo ui taima ke he pompongin. Tukato mi te hongo fui mista me mai. Malo Peter tap mo e sea i palemiam ka mista e kapnekti tap mo e ka whapufonga te pire ai ho e kina opere ka mai te pire kakai ka tamu whinutuka ani ki whahu kato ai o ngongo me po ngai mo ui. Angi koe mo mea i ulotonga i sia ina ai ka ai toko ono me wholau whawhari mahaki ke whahu na ngai whai to'o ai nai awea e toko ono koe toko nima nai totongi ea me he paanga ai pureanga. Koe ongo whamumitaha ku mao i whinotu ani ku oskatoa aho no tafa ai toko wha o whetongi ai ngahi kālawa o e mafupa koe si APPG pēr kuna ulolo ko o si whātāna tō ka kia tahe to i ICU o kuna witua taritari pē ke whai o nau si whakaosi ka nau whoki mai i he mahawe wike ua me heni. Ko e toko ua ai nai awe ka nai kai ki whemao ki whai hawhai to'o kia ki naua ko e riliu pe e na ngahi medication pe ko e whai to'o ko kuna ngā ue aki i he kute kia ke fulahi ha mau i he mahaki ko e na lele moia. Ko e whakakatoa e kau whakautua koe na e alu ko e mahfupe ko e mea teia na mau whakaukau e lelei ke kamata aki ai polo kalama ko e ni. Ai au kutaritari foi toko ua mo na omotauhi ke whoki mai ia i he weekendi ka koe tari pe ke airline. O ku ia e whamaloro te honga i he whingumatu ani ke tamapini skalauni ke ni staki muri ne whawhaingo fua e ofisa mpastoa koe i siaina ke nau tokoni hifo ke tau kau wholau a ki hono wholau mai a tupo wai pulu ke taritari ki nau tolu i Chinan me Beijing pe awe ki nau tolu ki nau rak appointment i wharemaki pe koe osko iana e to e seni mai mo e taha pe ia o e kau wako i siaina una lotonga malolo ke hao o tokoni ke whakatau ke i he koe mea whainga taha koe na nau whipaki mo ia koe communications koe rea. Koe taha mene ngai mea na ne whakai ai ke awe o tau kakai ki siaina koe ngai iai e tau office whakaambasto ai hange pe mo mea ai na e awe a kakai ki o lotonga ke awe pe ki India ai konga o tau kakai
ko hinga pe ko totongi tatau pe mo se aina ko ave ki ai ko hinga ko totongi o ki ma ange kana lava te fine motuan fa ta pe mo ka ngawe pu ngawe o mui folau ki tama piniska launi i hono wakai i a whare maha kono ave ki ai tau kau maha ki papa ki toi uri la tai ai whakauno pōni o ngahi mea ngawe kai umaa ai tau ke o kau tueta o ngau ngawe i whare maha koe ni ko taha ia lele ta i si aina o whare maha ko si aina o ko whamalo lahi whoki ki e office and pastor i si aina i tōngani na nau kau ko nau tōlu na na nau hanga o whawhaingo fua i a ngai whitu taki o lava ai wholau atu e tau fuafua kau tonga ki si aina. Ko ki o ngongo pea ko whe mau ke o atu e pompongi ni ke mea ike ai whitu una pe mo e whare. Kau maa ka kai e whonua o ku i kai ke tuku halelei ha ka koe whenga i pe ai mea e lelei i ka kai o tau whonua malo. Ei tō Pākia. Malase famalo pe ke report ko ni o mai stamo ui. Se ko e tokanga mo tuania ki asenita ko o mai. Se ko ai ko tu fa mai fo ke asenita o mo ni te pe ko asenita ta tau pe na tu fa mai ki mua. Na ia hono whakahoko hoko. Pa koe whakahoko hoko e whet ke mau te se. Ko koe pongpongi nia kuliri o whakahoko hoko. Pea o ku neu e siare wa e anga e tu watu ai a teu. E ne fue taurisi ki na kamata mai pia au mai ka nef ne ke tu tatau. Ka ko pongpongi ni ku aluha ke ngahi report ke he ki o lunga ka atu. Kana e fai pe e whawa pe ha e lau fituna ke hi ku mau teu na to ke ose. Sea que eu pego que fa tonton sea. E fa tonton no avia sea. Ai o kape pure angai ke nau te pure whakahoko hoko a ho whare. Ko mea ko ni sea e ririwa pongpong, e ririwa nai. Mea pia ai feituna. Una hona toke nau te pure ho whare sea. Malo. Koe sea, o kai fuke ke kau he teu anu o hinga oi ke ai. Ilo tapaka pe tua ba toki ha. Koe motuania mo e koe misa koe ni o mau teu ki he tala noa. Sea. Me fa maman lahi ya. Kapau ke ne ilo e poila. Uta ke ne ilo tongan katoa. Koe sea koe. Ka koe anga ia e whonga sea koe ho ape ia he koe hui ue ngahi teu wha hoko atu koe hange koe motuani u whakatatari ke ngai whakamatala ke tanu hala ke atu whakataha. Pau pehe fuke ai hoko. Ka hange koe me kono o hake tonga tapu walu ia iyo. Koe feitu una pe fokia. Ko hono wa sea koe hui koe tau asenta koe fotua pe o mo te tau toe malolo o te whaha kofi moha ilo tapaka ka tau hoko atu pe. Tok fi ilo tapaka walu ia pa mea pe ia ki tua o ilo tapaka mo whanongo tānoa mai me iai. Kai lere e tau mea ia tau tōr sea. Ko hui ko ai fi sea o koe ngai whatongia. Pa ko tui whaafi ke ka me nui a whaleni ki he kātoanga e o tau whangatoko ua me isi aina. Ono whakamanatu e nau ngahi aho mahu inga ngahi nā tōru. Ka kohi koe tau asinta, koe anga pēho hātu sia pe koe hape whaitutuna e whaituna. Kau te tau fuha ta toki walu he pu. Noa tapu walu he koe whakamatala pēhe ta whaaki. Koe, maro e tō Pākia. Pau whatonga e pe meo tō angia tō tapu halo. Koe ririu koen ki he tau asinita i he komika kato. Nā pakatunga whuke asinita koen ane a whi i hono i he taimi koen e tuhi whai ai tem ko ia ki he komika kato. Ane wheto aki e ono whauko hoko koen ni ai uri pōti. Ono whahoko who'oat koen ni he pompongi ni mga tuunga ia i he tau whanofo whawharearea. Aia ku kamata he ngahi ripoti koe ni he sea, pa hoko ake rewa ki ripoti paremia pa tuk whako mai ki kau minista. Ai kono whanofo ia to tonu koe
ai whakahoko koe ngā ue. Ai ko whamanua ko pauku nehanga o atungia i ho mo teu. Ka kono whakahoko totonu e ni hu o atu he aoni. Ka pauku iai ha o whatuntonu peo ke loto ke o hake o ripoti ke o unga. Pake mea mai tai mini ko hika o hanga o whetongi ki e komika kato. Ai ko whaamu e ton pai meke o hake o ripoti halaki o lunga. Peo ke whiamare pe ke tunga lor tonga koe o ripoti. I kai sea koe, hange koe koe te mo duan ke tuku pe i he koe hi, koe whanya ni whoki ni koe ngahi pōkalama ni ke he tanu hala pe mo ngahi wafu mo mea ne, koe ngahi whakamatala o ku whau mai mo whakatonga i he potu ngāwe. Sai pe tua ngai kui ai, i maa mai pa koe rate mo tuan ke ai whakataha. Ka koe anga pe e mea hina e pe e whemaino aki a tunga mātuan ki he hoko koe na e pe he. Ulelei hoko koe tau lere mea ki. Pea whai at whoke teu ia. Ai ngahi mea whanā ia wa moe. U mea koe ia e peke nene moe tomikan. Tau kou tamai ke tau whana mea whana lalahi tau toria he ahon. Ko mea koe ke mai mea whana lalahi ia me hono tuku anga kumauto ma me matu e peke nene. Kau se pēka pati tau peke nene tau to he ahon. Se. I whaure more kore ton pare pia ke kini. Ta pe mo feituna ke sea. Ta patu e pare pia toa ma o e kapteti. O e fotoa. Ta patu e kau whafonga kakai. Whamarmaula pe sea e whatapo. Tai whai e feituna. O tu au ki sea ki horua ko fie whamalola he ni stafo. Puke tau peke nene ia. E pai ka mea pe hei a whanapeni. Koe ane asi, nai awe o tau kakai ki intia, pe nai lahe peki a me intia. Na pai ke kau au ia ai, mea whakato e tā ia. Nai au ngai whamire ni o whihia intia si whenga ke whoku mai. Tau te whito, eksea, ke tuunga, o whemau hataha, ke riri urea. Kula vebe na e taha he. Ancora feituna na e kau moi anu ave kintia. Pongpongini ua whongi tau tolu he feituna ni sa moi pa ko whamalot ke feituna. Whamalot ke ni sa ke muri tamaprini si, tu poto alu kala. Mea tolu ke pau inga ki tau haka whakahonga e pongpongini e kse. Ngau e lahi, tau e monola. Koe ola anu e whaitoko whaa. I e wāhenga koe o toka tapu waki me ki tangatai ko timote tui puloto. O pā whaitohi aki, ko whiawhia lai api teu. Se o ki ai. O whiawhia. Kulawa e whaitoko ki ai. I e tafa koni. O whanga whatamu na mea mai kai ki Sāmou. Ki Sāmou i hoko atu. Ta koki ai mo tau kakai, ke nau o mai whai whatongia. Se ono ave holo ki nau tolu e whaingata ia. Pe toki hoko pia whaingata ia, ko si unu mai kakai, koe whare pene ta. Te nau o hoi, te nau lawa toponi. Ta ko whapoa pālo ke whituna. E mista mo ui, ngawe ku whai, hoko at mua, si ono hoko te kakai. Ka o atata ho ki o te ave e whituna. Ku pia ai. Ave pia, ku whanako kia tahe ho ki wai ka whai to oua. Toku ia. Pai ke nau tokanga na tolu ke moi rerei a kakai whanua i sea. Sea kou ki lawe ke mea mai kai ton pare bia. O lawe i peko e whituna koe tangata mau e whituna. Tau ke lawa peko ririu. Ka ririu a senitaku ririu ho teu. Pauna ke sei he a pongpongi, te ke ririu mai ko sisi a hon. Ia ka pau mau riu he sisi a hon. Te ke tui mai koe whainga. Mea kong ai koe kai lao, lulu pe vae. Nga tau toki ongo o si ai he whareni. He taimla, ka kukore ki whituna. O pat pe mea ko mai he sea, ka nam tona ke no mai sea. Mea mai ho a senitane afi, mea kwatu ki ke hoko he minister polisi. Koe te whanawhana mai, una ki a tau ki mui. Sea, whai peho tūtū ni a maa mua sen ati.
ka tau ho atu ak sea ya fai pe ho tu tu ni ki lai pe tai ni sea palo Malo se kada pe he te tu hake. Ko uhinga ku se ke fai whakalele ho mau whatongia koe ke o atu ki ho whale. Ai ngahi ripoti ko hiko e kongai o tari. Ula pe mafuri pe hei ango me gani uhinti ai o. Ki kati mo sai. Ka he kai ki kakato ai hono o atu e ngahi mea koe na whai whamsu. Ka pati ke mea se ke nefe tau tala noa e mea koe tau tai. Masi tohi mai ka kai ka te au malo au pito e ai ke mahino anga ki matore tuunga tauta. Ko tau mua be se ai whakahanga atu e ngahi hoko ke whai ake tala noa e ngahi isu. Ko koe pe tau taimi a tau tūrua koe ka pate tau lere pe tau toki tahaua pe tau toki tuku. Hoko atu mau whatongia ngai whakataha. Kai hoko atu e hou ikia na tari ke mau whuki mai heua hoko atu. Ka koe tau mua be se koe Tanga pe ia whaka utatu he kohi, ko ngahi ripoti a koe ni, ka kai ke hene ni stai koe, ulawa pia o atu. Ai ngahi ripoti, ka mone ai nopere, koe mau, koe mea lelei au pito mau. Mau e whaka matala, mau e whaka hino, mau e whaka kau. Ka hene tu pe mau ho whare, he koe mau po whare, koe mau i ho tau whonua. O ka me pena whete whaka ai a sea, ka whetewina pe whetu nei pe koe hae tau tūkunga nga whetu ki ai. Ka koe hange koe whakatangi ai mātua nihi ke ki unu koe nau ripoti ke he māu hange koe mea e ignope. Ki he māu. Kai māu e whakamatala pa koe tainko māu e mea kotoa. Mea koe ifo te mamata atu ke he toka maari. E koe mea ne whanau i koe māu ne whanau i toka maari. Koe toka maari o tau whonua o ka māu e mea kotoa. Malo se. Tō tapto. Malo se tamu feituna tamu pare mia ka mai o me mi pa pare area. E to pe se ke fa malo ia e ki sa mo i e ho le ko ni o mai e ka mo no ave tau kau ma ki ko ni ki se ina tamu o la le ko ni o no ave ko ki na tolu o whatawa ke pe ho le pe ai pe ngai fo tu pe o i ngā pe ko ngai ta fa ki ta wa ke o mo ui o ku pe ma ke fa si o ki ai o tau kai nga tonga o ko fa si pe se hange ko me ton pare mia me le re to pe ma ui hange ko ne fa hua ne nai ke to me a fan na wa nge a fa mana tau tau pe fo ki se mo te fa hua ko pau te to me a fa na ke te fa na kai ke o pau te tō mai kita whanai kita, koe tau na kita ia. O koe ke ngofu ai lao e whonua. Palo se ma koe mari. Malo. I tōn pai mea. Nei aha o whotu, ke mea koe niu ke mea mai ke pompongi ni. Ke whahokoko ngā oe, ko pau ki kai te tahoko atu e asanita koe niu stof atu. Koe, nei uhinga pe whake mo tua nia he hange whakatupa ke kapane mai nia nia whi tuku. E osi hanga maturia tuku e peke nene mo mea ka e toko mai mea whana totolu. Ka koe hanga mo mongina whai ku mooni ai tonga tap tolu. O pauia mo mea whana whonua ka tua tau mo peke nene pa te tine hanga e whana ia te puri au pitoku. Ka koe ngaki tau whana whakalere i he mean. E peke nene mai, peke nene atu. Ka ua e whakaovare tahawau nau teiteu na tonga mea. Ko tuka mātua kinu unau teu. Ko e sengai au nau nofo mai koe muia, ko tari peke te hanga ke ka sengai. Ko e mena e whete koe whokotu, pe ke... Malo e tōn pai mea. Koe. Tau e talirio ka mikagato. alo pare pia toga o ki update ka mare ka o foi no pere ka mare ka o ka kai o kai te falolo ai kore pe ke u faga e fata po so no faki e se fanaria ata hoko atu boa e tau ka we o vi e ka pau i kai te tau vilo pe tau ka we kai tau pe tata pe ki pa pe tau tu ni ko ia pe kai hoko te tau ka fa so ma e ko e no pare bia o toga Malo sea kai
hau ka te malanga koe na e kamata koe ne afi. Kau hoko mai mua ki he pesi ua pa klafi tolu koe ni o e report whakatau koe a tika. O te mou mea he peki ai. Kata i ai koe pesi ua pala kalafi hono tolu. Ya, mai mua ki kane ki whakatari ai. Mawini ko kataki toman parimia. Koe ha, Ma ki kane ki whakatari ai mo mawini. Sea ki he ki taimi fo ton pare bi ai. whakahere wende une whai e sea. E kai o tutulo tau whare bōni whafoka. Unu peki mui o ua e hana. Moe mau e ku malanga ku tonga seti atu e mea tu uia launga ki he vi. E tahatipa, ona te whai e whakawhere keu koe ap. Pea mai kai waka tau parot. Vi ku pe mo unu. Ua e to e hanu. Sea koe ka pate mo mea hifo ki he pesi hono ua. Palakafka hono tolu. O kue e ne whakamatala ai, o whekau aku mo whakamatala paanga koe ai pure anga. Ko mea kono koko sea o ku tala mai e he ati taha pakalafi koe ni, o ku kai ke whiehanga e ia o whai ha whakamooni kua mau, hangi koe rea na ke mea aki. Kua mau ai whakamatala paanga ai pure anga, i he whetokaki ai mea koe ni sea. Ai koe mea e ua, koe paanga koe ai pure anga, pia mo ene koloa. Koe tani kone whakahaa mai e whakamatala koe ni i he wanoa ua ki he wanoa ua tolu. Na e tolu ngeau taha miliona ai kehe. O mahino pe ukawai e kele ia hono whakamahu inga mo e whale. Ka koe mea ni sea hanko whakamatala koe a nea fi. O ku whaato mui ai whakawhetau laki koe si ai iwi. Ko tau whapanga kono hoko sea na hiki hakia ni mangeau tupu miliona. Pati whokpe ki he rekoti. O teke mahino mai mihene ripoti pe alu hake no fia. Aia koe tala mai rema koia, o ku kai ke mau e rekoti a ngahi potu ngāwe ki he asset na whakatau ake paanga he patseti. Pa koe ke lama whakapapau ia pe ko whea mea ai ku mole ia. Ko whea mea ai ku mau ia. Ko whea mea ai to tonu ia ke whetongi ku alu ki lalo hano value. Ko fu ngawe lahi ase. Kau ke ilo hono matama ma koe hivi ngawe ku sisi. Ai ko mena tau malanga ai mo kālanga ai he tau ku osi. Ki he palo palema ai toko taha koe ni koe ki ia. Koe ki ia ke tau taiui ki no ngawe ke tuhau e kakai. O te keki hanga he atita seniarea tuhu i mai koe hae solova anga. Ka pau nai aluhifo mea koe ni iha tau o te au biliona tau whakawheta i whakamalo. Ka ihe historia koe ni onu whai atita e kauna e puianga. O ku alupeta i mia mo e alupurunga. Ai kohono uhinga ensia. O tau whakatau atu he tau e koloa. Ka koe ke lava e whakamao po. Sia koe mea ia mahu inga sea. Pea ko mahino i pia ia e whakamatala o mai. O ku kei whai ai ngā ue ki ai. Ka koe ku poini sea. E oange whakaku lewa haivi ngā ue whiunga mei tua te koloto ke hopa te ngā ue ni ki au ke taimi ku tau nonga ku tala mai kua palanisi e mea. Kua palanisi e rekoti mo e mea ku he potu ngā ue mo e whika koe ni oku omai. Ka nama ke tau pehe iyo na e ngā ue lelea ki e mea ngā ue ki he tau mua na e mai ki. Sia kei hanga kuia o tuku hifu hataha. Kau koe mea ku more. Koe mea i mau i kohono mau. Ka koe hivi ene kakai u tau tala noa ki ai. Se o whatontono te mea i tō pai mea. Whatontono. Se o mea tō pai mea o ke tono no me o fiskoni a tita seniare. He uhi ne tuku aki uki he o mai a tita seniare a sorowa anga paparema. Koe paparema koe ni whatatau ki ripote a tita seniare o tupu me i kai mao ngai whamatala uwhi maki o mai me pure anga. Koe solowa anga ai mea koe ni, kono o mai ngai whamatala koe ia iha taimi ke lava whahoko ki ripote a tita seniare. Lahi tono no me tapake a tita seniare, ulua ki koe ki kakata ngai whamatala whapaanga, ua koe keki o mai ki taimi ke whahoko ki a tita i loto taimi pako uwhi maki whahoko ai.
Ki to ia ha me ai a te senyare te ne lava o whakahoko ki ne hanga whe au ai ngai tono no kene pure anga. Ko whakawhatongi ai pure anga ki na honga whakakato ai whe ma a tita senyare ai kono o mai rak whamatara whapaanga pe au wake o mai kei tai. Koni mea mai ton pai mea o ki nau mao ngā hiri ko ti pe tono no ku ngau ki nau lava whakakato asset register pure anga. Ki ka kowe a tita senyare ko papare mai pure anga ki na hanga salova ki ka papare mai a tita senyare. Ko whaton tonu e sea. E o, o tare whatotolu ia. Te ia whai tukwaki e ta. Ko ia sea. Mo nia ko ngai potu ngā oe ku. Ko taimo na fuafua hu ai ki ngā whapureanga he tahi wa walu mo fulu. Kai ki whanongo i ha mea pe. A honi. Koe mea. O tau whakakaukau re wai ke mea ko. O mone ati ta sene are ia. He koe ngahi ko tia o ki ne mau ia ia. Pako whakatātani he mea koe ne whai ko he performance audit. Ono noa miliona. E ke maare ko ti wharepaanga ke sio ki ai. Tala mai ko he meiteki. E ke atue tamai ke ki oange po alata o wakai ko ke hare ko tia. Sio ke se. E kon pare bia. E ke lawa o toki o mai e umea koe a moi. Koe nia ui Ai ufika koe. koe. Ai ufika koe a ke sea pa matu whake kau bebi pa. Koe mea ko o wha mo mea mai aki pe he feituna ko feituna pe o ke mau ke ai. E kai ke taula tau whapapau pe mo ne sika koe a pe kai. Kai ke se ka ko whakatata he ase pesi walu. O ku ki tō mui e ne hanga oange ai tala whakahino hino pe koe management letter. Ki he mea koe ke whakalelega pa te mosio pesi walu he te pile. O pa te mosio ki he whika gogu ne o mai ke ne whai aki ai performance audit o kui lalo ia. E tā tolu koe pe whaku o si performance audit pe tolu o si mai ki heni. Ai koe vewe. Panga no noa miliona koe ni ne o mai ke whai ke ngā ki COVID-19. Ma mo mea koe nuko mai koe whika mo me climate change. Kai osi koe ia koe whahinga a tita ia u tau fie mau. Fie mau ke hono iwi kai lava tala mai pe koe hahaola nai mau. Ai koe whakamatala koe ania fi mo e aho nisea. Koe a tita senyare mo hono iwi o tola. Nei, ai whakamatala tau kosipa na tau pehe. Whi ngā tu ke maha ngai kau taha mei tua pe ko muri. Totongi ke nau o mai. Ko fisi au nau pehe nau tō. Ngai kau taha ati tau nau ofisi pe nau tōlu ai. Ko hau koe ke tau whotu ai tō ngani mo tāri ke hau ai ngai kau taha ati ta ke tokoni ke se tau motua. Ati ta senyare. Kai lava o to o mai e kakano. O hono ngau e ke tu hau e kakai. Ko whai ke kakato e ngai ati ta. Whai ke lahi. Tako te mosio e he pesi walu. O pā mai ai ai whamatala koe pa moe lahi e performance audit i na e whai. Pa wana me whamatala mai pe. E whai ia ku pau ke hanoi vi ngāwe. Koe o toi pe toko ua ni mahe o tu ngāwe, tuke toko ua. Koe pe se te ni manoa pe honoi vi. Pea tāne nei ke ne tala mai e ke alua tue ke whai e ni ngāwe. Ko osi tau e kone ngā ko osi tau ko move te pe mo re ko o ti ia. Ani ko ko toi alak mua o ilo. Koe mea koe ki hono noa miliona koe nai whiu kumi hono no re kōti. Mo ni ati ta sene are o koe ka hare kōti a i he meiteki. Aina koe ne tala he EMC ke oange, tangi na EMC e kai. Tako koe ka hare kōti a. Iwa tolu. Koa mea e koan pare mea ia ke ngahi mitia. Ke ai ke lere fo i ono noa. Koe ono noa whee. Ai ka e ka reo ke atensene are. O ku more ha ono noa miliona. Koe ngā ka atensene are e leo reo no bien. Ke whai mo mahi no ia e pe wa. O ku more ha ono noa miliona. O koe ke more ha ono noa miliona, koe kumi mai ai re kōti pe Pea na pea kina lo e tokon pare bia e. Tea. Koe hui ue u matai si kai du ko hake ka koe feitu na fo ke toka i ai ta fakto ia. Koe mea nau kore tei pare bia, tokon pare bia. Ke o mai e ufika koe o hake ke sea pa whahifo kilalo ki tau au e aki e kapeti. Se koe tari koe ki he whehu i o ki he more ha no miliona. Koe ne kōti peo ki he lava o whakakato mai ke atita. Sea koe mea e koe nau, une te hanga o toi ai atu peo repeat atu pe ai mea koe po ake atu.
Ko ripoti o sio mai kwa se fika ia. Ni mahiwa po neono. Ko le koti o kupuria ke lama atia senyare i performance koti. Ripoti ko e. Sia, tara kai ko na go stari mai. Sia pa ke pe ko ripoti ko e. Apa ripoti ko te tali pe pa kai. Ko tau ositari e tau toi ripoti ko ia se. A hono tala mai o kai kia le koti. Pa ko mena pe hate motuani he tau posite o alo fai te o alo sio pe ko mooni ai talange he NEMC he meiteki he kai o anga re koti ia. O pe he o kai re koti. Toki o se ne ngawe ai meiteki ki ai o pe kia le koti ai. I fa to e i bai fo. Sia ko fa to e po ke fai tu to ko smea mai to ta ha o ku anta e ati da se nyare o kai ki a pa ga no no e ko inga ko ta no ai ko e bare la o pe he o ya no no million na mo na ta fa fi ki hen ko ka to e visit mo ne u fare pa nga o pe si me ai fa mata la ko pe he mai o kai te mo le ha no no million na o to ya fe i holo ko ta lo ko fe nga ko ke play ke ka kai ke malo Malo pe gui ai pe asea, ka ko mena uhinga ati ta senere ki ai pena ai ake ha. Na whakamore ki ha, ki ha mea. Sia, ko pare bia, fa pre bore. O ai ngi tau ripoti. Mea mai pe ripoti. Ko ia ni e pe si valu, ko foi fika ko me ko tokan ke ai. Sai ko pe valu. O ku si e ne fai ai mea ko performance audit ai ko mahu inga nge. Ko hiko sisi hono ivi. Ko fe patai fika ko ke uika ki ai. Sea ko ki fehu ya ko. Ia. De tali pe fehui. Io fehui ko. Ko tape masea ka pe ke ko e komiti kakato. Ai au asi mai na whakamore ai ni mahiwa po neono miliona. O guaga fe ke talamai na whakamore ni mahiwa po neono miliona, ka talamai ua ke mau hare ko otia. O mo fe mea aki koe ni, ko ho e pure anga aeni, pe mo e ho e ki koe ni, i o tawha aki, na nau i he pure anga. Ka mau whakoutu atu, o teke ki whanonga ha whainga mea pe. Koe mau mata i fika na e whakamore ai ni mahiwa po neono miliona, pe koe ono noa miliona, pe au se mai tala mai ko ka hare ko tia kana ma foi matai figa ni mahiwa po ni ono miliona mi fe Fatontona pe na paka more ko ni mahiwa po ni ono miliona ko ka toia o paanga na o mai ki fai ke ngao o ko ka toia o faka mole O kore ko ho eki o te fa fe matai fika ya e ko ki ase he report ko di to ko ma pe pa ke pa mai ke fe be aki ai pe a fa tonu rewa fe tuna ke mai area ko ka pa nga be ko fa ilo ve di corruption ke le fai ka ko ya ko ya se he te to nga o mai ti faleni ali poti mo ha foko tu ke ngao ke anti corruption committee ko fale alea performance audit se fa por fe tuna ka pa ripoti e ko lo to ka ku be foi ku pu di te tau te fe tuna yo ko tala ka se o ki fa ton tu ka ne foko tu nga we anai ke me a tu ya fai toki hawi a reporting mai ko fare au se ko fare fo tu nga o e to kon pare mia ko fai o nga o pa ke toki reporting mai ya ke mau se ko le mo ke o si ko na fit se ko ki fa o si se ko ko fa ko no mira na ko ni ko tala mai ko ke hare ko ti se ko me ko ne to me fare pa ang ko le koti ku fare pa anga e ko sirini ko ya ko pa ke alu ya me fare pa anga ka to e wisiti mo ha fu alu ki fare pa anga to ke fai fa si o fare re ke me ko ni tu fa foga o te fa ha se be ke be ko ya ko be o ha ke ya ka ke ya ta te be fare ko me ko ton ke se ko ha fu tu nga o mai na to ke le fai to ko ne pe ke na mahi no nge be bai ai si ko ni ko hi ko ngau ko ni atita se ni are o ko ya ni ngahi me afua ni ngau e aki ke sivi ya ki pe atita ya ki ngau ko ni ta fatata pe ko pa ko ha patseti na ba hayat me fare ade ko no miliona pe na fa pipiki ki ha bauti pe ke mo ni ngahi tutu ngau ko no miliona ko ya
o ku tapepe vai he ko project ia e ono o takong full million e u project o kia ngahi report i whahoko e whakakato aki hono whamore ho full wa noa to noa whanoa o mau kakato e no miliona. Koe mea whoku ngau koe ni he atita senia re ta whatata peki he fo i ngau i koe ni e eke e peo kia report ki hono no miliona whalufua. Tau pepe ko report ko ia koe ne koti na kike mao. Ka i hono whai hiki koe ni a no miliona o mao ko tānaki koe whipanga whalufua na no miliona. Tau whatata pe o kakato e kotia ki he project e ono ko tānaki ko mao ki ono no miliona. O kakato e ngahi ripoti o whie mao ki he hongofuru miliona e ono o mao ai foi patseke ono no miliona. Ka koe tono no koe no atitai, koe eke ake o mai ripoti ki he foi tau pepe koe poti ngawe whalufua o kike ha mea pehe mao. O ku lahi hoko e paparema ko ia, ko tui maha koe tono no pe me tapake pure anga. O kakato e ngahi projeki ia, ka ki kakato ai palan ka moe report whalufua, tau pepe ko report ki me poti ngawe, ki he foi ngau e koe ono no miliona, ka whao i loto ai, ha u projeki u kumao pe ia, mo mao po opo ia te ia pe ngahi projeki, ka eno la whalufua ki ke kakato mai ai report ki he projeki whalufua, ai foi ono no miliona. Ai ka whatata pe ki he whaunga ki e malawa ai, ke ki kakato mai whamata whapaanga, ke tike ki whal o mai whalufua, ke tari ai ka mo whea a whea mao koe ni atita seniare, ki he ngā aue ko ia, ka pautau ngā ki whatata ko no miliona. Ai koe whonga pe malawa ai ke kakato e whea mao koe ni ai whare paanga, tuwange ngāhi paanga ko ia, ke ki kakato e whea mao koe ni atita seniare, whea mao ke ripoti mai, ai ngā aue hiri hono whahoko. Koe paparema koe ni e toi ashake pe ia he ripoti ko hoko hake he tau asnita ki he ngau koe ke climate change pa te whai ki ki angi ia he koe foi performance audit ia ta nai lava o tāna ki atu ki he ola to tonu koe o ua ai ngau koe ni atita seniare ki he performance audit pe koe ola sivi koe ola e whahoko patongia e koe whamanana pe sea koe hina takhalai o pehe kia ha kākai hoko i kai koe tonu nou i no whakakato mai ripoti o whatatau ki whemau koe ni lao pa mboe me sivi koe whahoko a tita seniare. Malo sea. Malo sea. Kata pese ange koe uhinga pe whakalau hako ane nai koe hiko whakotu mai ai whetu koe ke aweki ai. Ka koe poini se ka pate se ngahi ripoti a tita oiola ripoti pia i ua. Ka mau whai pe a tita e taha. Ko hono mahu inga sea o hanko mea ke ai sea whale alea. Kono mahu inga ke tau whakapapau na e mau e ola i hono ngāwe aki o e paanga ko ia pa na ngā ke mea na e uhinga ki ai are a pau. Ko paanga ko ni ko paanga whawal miliona me he... Iyo, ki alea pe... Ngai whanua toko. More pe toko. Ia. Puk te ui tēnā, o tari me ātita, i rekod e pre paanga, o kai more a paanga. Puk te ui. E lava ke whaka ilo e pure anga, kua hosi, e te kei ke mau e report, me ngahi potu ngau e na nau pakahau e whatongia, o nau mo ua, kau kei mau pia no noa miliona ia i loto. O kai ha paanga e more. Puk te ui tese. Nai ka mea kon whinga kia tokon pare mia. E lava ke ua, ai pure anga, he kai whakakakato, e whakamatana whakakakato e project, i e pamau anga, pe o pure whare paanga, ko ki ha paanga e more. Ano se? Se koe koe isiua pe more pe koe ke mole, koe le koti. Koe le koti. Pea, horo e more tōi pai, ko kehu ia ku ke sea whare area, ko agency e a tita, ko ke maru sea whare area. Ano? Ki pia whake ki lalo. Kai awe te hui ke tō tā kou le te pau ke whai te hui, ke tari. Sia ko ki o ataki se ui ke e ki no pere. Pe te lava fe o tala. O lewa e krista ke tari. Tai ko ngau ke no pere vavau. Te ke te lava fe o tala.
Te ke whi O mau e sirini ka pau koe ke mau e risiti. Malama fefe. Ke tala mai koe ke more sirini ka koe ka risiti. Ki bia i fumua whamore bore ka tuwa ke mua ke tali he. Se ha whare areaka koe. E kino pere whika uaia o hapai. Nga mai Se ahange pe ko e whamatala kena o atu ki moa. E malawa pe ia ke mau ai rekodi ai u project ki o tānak whalukfua o mauai ai foi paanga ko ki ke kakato wene rekodi ki ai. Ai koe paparema ko i kai ke lava o mau ha rekodi a ripoti o knehanga tānak whalukfua mai ai ngai project ki ko o ku i loto koe i ai panga whalufua koe nuk siofi. Ai koe tono no whaka ngau e peia i kai mau mai a lekot koe ia me pot ngau e koe ni ati tai. Ai ki ke lava he ati ta whakapau pe koe tono no i hai kai o mai ai ripoti pe na os whahoko pe i kai lava peia o mau pe koe. Koe hai ui ngau ki ke lava whakapau. Koe mea pe lava he atita o whapahino i nei kike o maha ripoti. Ka neongo ia o mahino pe ai wheitu nei alke paanga. Kau kiko whehu i, ko whehu i ko where kōti ne hanga o ripoti mai a hana whaamore whalupua paanga. Ko whaunga kono whaamore o se whapahino i pe ia nei whamahino nei whaamore paanga whatatau ki ngai process ko ni a whare paanga. Kau kia i pe ngahi mechanism kene hanga o ta ofi ha whamore no ia paanga koe ni tu paanga tu hau. Koe whehu i koe ni ai atita ko whe ripoti o ne hanga o tanak mai ai paanga ko whema o ke ripoti mai. Ko ripoti koe iau ki ke maa. Ko whehu koe ki he more ngahi wisiti mo mea o ki koe whehu ia koe ni upu whekomi ki ai atita. Ko ripoti ko ne hanga tanak whalukfua mai ai whakamore paanga i o project ko tanak ko ma ungi ai a no miliona. Koe taripe se ko hiu ki ke tokanga atita ia pe hoha atita ki mau lau. O hangi koe ngai tukua ki koe koe. Koe meok tokanga ki atita koe ki ke lawa ke whapapau i mai ripoti ke mahino i time go sipsivi ai ngā ue e whitu nei whamori ke pāma. Te taulata tauria o kumi ngā risiti o mak. Ka koe ngāwe lahi. Koe ripoti koe tene hanga o mai summary pe whai kiki ki ono whakamore pa ngā pa me whonga nei whakamore ki ai. Koe ia whi mau ke whakakato mai me he pot ngāwe ko wherawe i pa me pāngo eke. Ai koe mea whakateknikare se au. Nā takahala ai hoi whakawhonga. E malawa peo salawa ka pai whakakato mai ripoti koe ni. Kai he time koe nei whahopai ati tā mai ki ke pai ripoti. Pe ne peheo ki ka kata whangatā whapanga. Ko pai toko ni ke mea kukua ke hoi. ko pamaro o ke se pare rea se ko ke hu hanga totu he e ki sta pa anga o a hon ta ko pare nia. Pe lang ke tari mai te ui. Ko i o ku he pare pa anga me pa anga ko no ano. Ma se tape pa me se apa pa pe ki he o ki komita to. Se ko o kata pena pe ka pa ma ko isi u mahino. Ka pau pe he a ki project ya sa to tai o mai e fe kau. Ka ko fo ke ma to nga pa ko lang a ki fa. Pa ko mai fo fa pa nga mai po ngai po to tong e pa nga e so tong e pa nga. Ko to ni pa report. Na lava fare pe na lava mo me i loto pe mo me fa ta tau mo me ko ai ko me fe hui. E hui te malape matolo pe he ka pa mai report ia wa me ina to a fai nga whakamore na ke to tone ke fai ke ko pa ke whakafoki mai a silini. Ako ki mea ko ke he ni ka mai ko tal ko feo ia mo o asi farbang. A feitu na ave ka silini. Ka ko ngafu na mai ngahi nga fotu uia o tare kabineti ai uhinga ko fai tokoni. Ko feo ia ko ke mahino. Pa ko tu maha ko mena ton kai be ngai ko na foi ngai ko mit. Na ton ngai ko mit ko ia ke na foki mai o mo ripoti. A tu ko ngai mea ni ki ka hau.
Ka ngai tala whatongia ki ngai komiti me ngai mea ko ia, ke nau whakahoko mai mea ka prainga tai, wai mga CEO nau tangutu ngai whitu. Ke nau whitoko ni aki ho mai ngai report ko ia sea. Ako tu ko whehu i hanga tonu pe, i o tari na sa silina e ave, tari ka peneti me fotua ngai komiti ke ave ke, ko whehu i ko monga ko tau mua kon atka silini mo paanga mo ko tau mua mo mea nea te paanga mo ora na manaki ko whehu i na ma ue ola ko whehu i mea te ke o mai. Ko fa mo de pango ni na te alfa feito ke nga me pe malo se ka ko tu ko me pe tau ka ke ka hau ka ngai me ko ni se ka le malo se ni ati me aki o ko nge ko me pa le mea mo be nge ko ke ma we ola ko mo ni ne ye report ki ngai komit ko to pe e ko tau pe o mai Australia ha 1 million te nau fe ma we nau to ha report ke ko fe hui pe ya pe nai ma e atita a report ko pe kai e kai ke mai pe ha tona ane paanga pe oscoia pe ta mai o fai peria motor o te motor report mai motor o ta o si lo ko to pe o na e requirement e u plan ko ya ke o ang ha report ai ko me pe ya hange ko me pa le ya ke fa han fa le dei pe na e ke pe na muy ke ma wa ta report ko ya he mahito pe ya o fai ko me u hinga ko o ke fia Australia Bonu sila mea he nai fai ai report ke tu unga nai fai ke whaka more ko ia. Ue e misa mo i ena nai kau pe mo e komiti e fai peo nau whatongi a neungo na tau toi ta tō tau api ko nau tō na nau whemea ki horo a ve ngai togoni mo vaccine malo se ma fai mari. Malo se ka whaasea te ku whaha ai report ko e ni. Sea o koe ke tū ko e whakalea ke pehe ko e uhinga e mea ni ko e wa ka ko ngai tau mai mo oni ai ko hinga pen sea ko paanga faano miliona ko paanga ne mai ngai fo no mo ke to ni ta ko E sai, e che voleva per chi beffi la con la de per così, e poi o spazio chi per così. Ma con fuoco che sia, per così complicato, che ne fa cato caga in eva e fare per quel comiti, che a me mi pa un to urea, che a me che kai, ko me tonuia o fai ai area. Pe ko ane to fe foki aki, ha ane ngai whakakiki pe a ana ia te ia pe ko ane whakakiki e ngawe aki, e kau me mi pa ke. Pea kene whakatokanga ke me mi pa ko ia ke oua e toe hoko atu ene rea. Foki ke kup whahiwa, ka iai ha me mi pa he whare ko ne komit kakato. Tene mau e ngai tuturi, tene whai hanga mo veu pe ko os whatonga i tō taha, nau pe au tō tolu, ta koe tō taha pe whatonga. Pea ui atu rewa hingoa, pea rewa ke tau tea whetuna. Koe uhinga ko ate kupu e ua koe di, hau eiki, tau ngau e ki mua ia, kai wawe tau ngau e. Fulahi tau whewhokfoki ake he lau e whika whaono, koe ono noa, koe ki ase report koe. Pau ne ase report koe, e utuka tau ke mou wholau tau wai. Pea e whika u mou bea kou i purea, koe ke bea he kau whawhoka kakai. Kai ke bea e hoi ki te pire hau iki. Ka pau reo ngeha kai whika pehe, e mo obi ke sea, ka tutune sea, ka tau tuwifo ko tau whoka ngā wea. Mai no pe ton pare bia, koe mai no e o bia mai. mai no ia ko ngoi pe pe to mai ko fu me fana fonua ka ko tu at mo pe ke nene ko le pe mai pe fa mari fa sa te Mai, se ai, e ki toko ni ai ia whana he ku, e ki toko ni te mea ko ni se ku mahino ga ko tokanga ki he o kupu e ua koe na koe ripoti koe ni a titana e na e ngau e mai aki he tokon pare mea na Australia he wharen he tau kosi koe whakamalala koe na whai me se a whare area o hokore mai koe nau ke tau reference ki ai ke tau wifea ki ai he taimi u tau sio e relevant i he tālanga koe ni ai ko whietokoni sea o ka jaha mea e mau he kono o mai pe nau na Australia he whareni ke tokoni ke toi mamange ngahi isiu o whatatau hange koe report koe ni ai mata vai o wau ke he lakanga u ata toko ua tau amanak fefe lava he ati ta whahoko le reho na ungai whatomia koe uhinga ia e ne ngau e mai aki ai kai te maue ka koe nau pe na Australian sea o koe ka mea fo e nia ke pehe ko mautolu pe mau ilo ki ai o si ilo ka ato pehe wharengi na el tālanga isi
ai ono no miliona ko ai covid he tau ko o sise Sai. English sa. Te tau no fo pe pako e. Ka pau ko nau ia. Tu ko pe nau ko ia, pe ka pau ke ta la firi ai. Bo ke fa pau anga fa ke fa pau anga. Ko tau fa tol ri tau lo tau. ai hopo ni tau to tau ai pe ke mama he na so malala ma he se Sa polis. e ngofua ke tau ngau e O ko ke fe tu na ko ko ka ka to ni tu ho bo pe bo se fare area te fai tu tu aku ia. Ke pe ko pe ka pau ke se mare pa ke fai no ko iau. A te fai tu tu ni fa ta tau to tu tu. O te movili tau lua bua ko si fa to ga to ta ga ko. Ta te tau fai ni ma foi kai ta na ko o fa to ka ga tu o to luau. Ta ko ta mai to tu tu ni tu o ta pe. Pe au e hiwa pe a ke ai tu tu ni ki. Malo sea. Pe ki te ofa ko iau. Ton pare mia mai bu a ka tau. Tau malo lo ni ta ni ma pe. me mai se ko mi ka to Oi, malo la mari. Te ape o ke te tonke ton pare mia. Ia koe whao se pek mala ake sea. Malo. O whia peo ke whama mawhai ai mahu inga o performance audit mo capacity o ha taha mene whai ange ko ati tasene hari. Te ko hiko no mahu inga ni ko kolfa mo le pe talanga na toki o si. Kana e fo ke mo report ki mo na ni tawa mai ai. Ai feila ke sivi e vai. Ai ko tahai. Pea koe tahai ni mai koe ni whika ko ma climate change i ho te kia i te ma opo le lei ai sistemi pa anga ke ni hanga tala mai ai ola o tonu ke mau. Kono whakalufu ase ai ko whaho haa ko tupe koe ko hamea sisien ke whai ke hana hatai tokanga. E ko hiko whikaina ko ni osi o mai ai a tita te awani mau ne whai pako whakamaro lahi ke potunga ko ni neongo si i koe aiwi. Kau nau whai peo nau whatongia ke tūku ingata. Nau ati tae pia o te ngahi ripoti ki he ngai potunga ue fitu o atu me nau opinion e tolu wha ka me ngai fōputu e wha ngea fitu noa. O whawhetai mo wha malo he ke whaki iwi. Ai o toa mafu mawhi ke potunga ue koe. Tau whakauta ange ki hatai e ki ha ati ta seniare. I ngai mea ai ala. Koe mea katoa ke e wha mo ke he mea koe nisea. Koe hape ai mea o mai o tau ni maa. Tau hanga o whai ake o tau whatongia koe hae toka. Whamalo tia i whenga maari. O tuka popo, o e uroto ke tari a ripote a tita, whanto i ka ripa. Se o ka ni ta fi bloka sa so ngaren tu si lente, se vindin do boa vi sa taka more tu nuku sa mi vai puro. Ek mi sta mo ui, mi sta gi muri me ka tanya fio, ke moske la tu. Ek ton bare mia ki mi sta ko, ek mi sta polisi, ek mi sta ngo ek no pere tu a fitu, ek no pere fohe, ek no pere tu vaga no, ek no pere. Vai. O loto ke to ko mo ful ma val. Koe koe loto ke whamai pokora tau i nipa, O kai ha whaharo tu be se. whamalo tu koe kie. Hokat pui tau se ni tae. Topi whetuna sea komikakato, ka o maho i komikai komikakato, kai whahoko atu ai ripoti koe ni a tita seniare, ai koe ripoti koe ni koe a tita o e ola, ngahi ngawe whakatau mua, ki ono mato e kina, ai wheniri waki o ea. Ai koe a tita koe ni kauia he ngahi performance audit, nai whahoko a tita seniare, o whakaunga tonu ia pa mo e Department of Climate Change, pe pui koe DCC, Rau aki pa mo e nau whahoko ai JNEP whika ua. E koe JNEP, koe Joint National Action Plan hono ua, koe parani ngau ni pore angam, he tau wafe o taha walu, ke wafe ua walu. Ai kono atita i koe ni, ai whahoko ngau e koe ni, ai DCC, whika aki pa mo e JNEP whika ua, o ko ha he report koe ni atita seniare, ne awhana tuku, i he pesifika nima,
Pe aga pate mo me ke pesifika no o ke ni ngahi fotu pe ko recommendation e valu. Kataki e karaki o haki ke me ke hoiki. Sape hoi ka se ke hokata. Ia, mea mai pega ka kuma ki kau au e whapuri. Ai he pesifika hongo fulu, kau kamata pe mi he uwaki fotu pe ni atita senyare. E whatongai pe i he tau whapaanga wafe o ua ki watolu na e wahe na ia ripoti ai TCC me he me te ki i he ripoti koe ni koe paanga e ono kilu ni mamano walu wafe ono ngeau na e wahe me he patset koe ni pure anga ka koe paanga e 5.5 miliona na e wahe ki he potngau koe ni me he kautona pe koe tona partners. Ai koe ono kilu ni mamano tup na wahi me panga pure anga ka koe 5.5 miliona na wahi ki he potngau koe ni koe panga tokon me muri. Pa i loto lewa i he panga whalukufua koe ia ai project e tahaua. Ai koe mea koe na e whatonga i he ni poti koe ni ai atita. I loto he project koe ni tahaua na e mahino ku kakato pe ai ngai whamatala whakata. Ka mono whakamore koe 5.5 miliona e uklasta pe koe project ki taktaha. Ka na i kai ke lawa ke mao mai ha whamatala ki he pe koe whamatala whakata o whapaanga. O whatatau ki he whia mao koe a Genep whika ua me he potnga ue. E koe me koe papane matatau pe eni na o hake i he report koe na toko sanotari. Ai toto whenga tu e atita senyare ki u cluster, u commit cluster ki nau report i mai ai panga koko wahi ki anau tolu he patse timbo u panga toko ni. O mahino ku kakato pe ai report i whakaproject i tau taha. Ai project koe taha ua. Kau ki ke mao mai report i me potu ngā ue me hanga o tānak whalukufua ai po ka ama koe nei tāri koe ki he tau whapanga koe ia. Ai o ku hapehe pe stahataha, ai fotu koe ni, ai atita senyare ki sorova paparema koe ni, ko hiko report koe ki he overall financial progress pe ko report whalukufua ki whamot whapanga, ne ki ke whahoko e pe ki ke mao. Ia pesifika tahaua, o kiai ai fotu e ua me he atita senyare, ka kumagatu o ngai i he job description pe koe organizational structure pe koe whaunga koe ni ai ukupu whekau aki. Ai au i he maumaru ai kapneti pe pehe foki ki he komiti whiririo aki e ama e atakai koe ni wharearea. Pe i he ngahi sino ngā ue koe ni apure anga, o kiai ai kupu ai komiti a kui koe National Climate Change Coordination Committee pe koe NCCCC. Pe o kiai pepe a moe JNAP ua Secretariat. Pe koe kau sekretari koe ki hono whakahoko e parani ngā ue koe ni e JNAP e pure anga. Koe mea koe whakahoko o ku whatonga i he atita o ku duplicate. Pe o whahoko he ongo sino ngā ue koe ni ai whatongia pe e taha. Ai au ku overlap e nau tutun ngā ue pe au nau whatongia. Koe tāri koe na o mai koe me he me te ki. Ne ongo koe me ai au kiki koe uri mohine hina i he tohi. Kau ki kai koe me e kuku na whahoko, kau whemau pe ke whaha ngā ue ke wharere i tutun ngā ue ki whenā pas pa me moe mea koe ni whahoko he ongo komiti koe ia. Ai a koe me iai o kiai whotu e ua ai atita senyare whikawaki pe amboe i siu koe ia. I he pes taha wha o ku siofi he atita senyare ai ngā ue whahoku whikawaki pe amboe Tonga Climate Resilient Transport Project pe koe TCRTP. O whekauki tonu ai ngāwe koe ni pe amboe palan ngāwe me te ki whahoko ki he ngahi kolo e watolu, ai ko ngahi kolo e watolu koe ni ko nau tolu nau hanga o taki mua
ai ngā aue ki he whiririo aki ea pa moe whaivia e ngahi kolo ke nau lava wheau ngahi whaingataa koe ni pe ko ngahi nunua kovi e whiririo aki koe ni ea pea oku whehu ia he atita seniare pe oku i whe a ngahi ripoti ki he ngau e taktaha koe ni whahoko koe ni e u kolo koe ni e watolu ko whai ki ai whinau e aki. Kai he time tatau pia ku mahino mai me he whamatala koe ni mau, koe ngai whia mau koe ni ai u kolo, o ni hanga tataki ngai tokoni koe ni whahoko he miteki, ai whatatau ki ngai sawea mo whi mau koe u kolo koe ni e watolu, na mahino me ai koe whi mau lai taha koe ngai tanki e vai, ua koe ngahi mau anga vai koe ni u kolo, tolu koe mau anga mea tokoni, ai whapatonia ki he agriculture pe koe pot ngau e koe ni ki he ngowe, pe pehe whoki ki he tautai. Whika whaki ai koe ngahi uhala, nima koe ngahi holo whakakolo, ono koe paparema koe ni o ku hoko ki he whangamanu, ai koe koe lahi koe ni e mau ki he ngahi a kolo, pehe whoki ki he ngahi a poaka o whangarotapu. Fitu, e ngahi whemau whiwiri koe bus stop, tua tari anga pasi, ai ku whemau ki iaha a parepare ke ni i koe ni ngau e aki ngahi seves koe ia, pea whika wālu rewa koe more koe ni ai whonua ki tahi i he coastal erosion. Ai koe ngahi whemau vividi e koe ni nei mau nei tāna ki koe ni me he kolo koe ni e watolu koe nau mahu i ngā ia i he ngau e ke wheau pa mo e wheririo a koe ni e ea. Ai ku whatonga he atita seniare koe neongo ai ngahi whemau lahi koe ni, me he ukolo o whatatau ki he ngau e koe Jainepi, o te geipe ke lava ke align pe whawhiofi mai ai uparan whakatau koe upot ngāwe, pe koe corporate plans ki he ngahi ngau e koe whahoko koe he Jainep 2. Ai oku kia tau paran whanua ke whahoko ngā koe ni kau te kepe ke lava o whahoko i he nevolo koe upot ngāwe ke align e ngā koe ni pore anga. Ia ne peheo ki ai whakatuu ai a tita se mi are ke wharerei i ta whako ia ni he ta whakparani koe ni ai pore anga tau te whito ki he tipoti koe ni whakatau a upot ngāwe. Koe taha pe ai ngahi iola koe ni u mahino mai me report koe ni a tita se mi are i hono waka i koe ola i ngāwe koe ki he ngāwe hala. Nai mahino koe paanga ono poe tolu kiwa 8 miliona na e wahe ki he tanuhala i he o au ki ngata anga koe ni ato noa sune wafi wa tolu. Ai hapeni pesta hanima. Me he paanga ono poe tolu kiwa miliona koe na e wahe koe ki he tanuhala na e whakamore pe ua 5 miliona. Ai nai huru aki e poe se koe ni e whanoa poe 5 miliona. E no whakarea taha ke whanau miliona nei ki ke whakamore ke tanuhala kana e oswahe ke whahoka ke tanuhala. Pau hape he te piri koe ni ai ngahi tono no mo ngai whamatara kou lava tāna ke uhinga no toloi pe tuai a ngāwe koe ni. O au pe ki he kia tuunga ne au ki he aho rosu lai wafi wa wha nei mahino ko u ngāwe koe na ton ke os ki siulai nau ki November wafi wa whātau pe ko iau te keipe ke os. Ka whai ki pe ngahi hala o lot whaka ngā ue pa pewha ki ka contractor pa moeola koe ngā ue na e lava whahoko au ki he mahina ko sune wafi wa wha i he te pire koe pesi i taha nima. Ai koe ngā kautaha ni ihi nei pese pe fitu noa ngā ue ko lava pa no kautaha ni ihi ua pege pese te tau noa.
Pau kiai mo e fotu o whakaukau me ati taseniare ke tokoni ki he tuai ai ngā ko ia. Ko whupanga lahi nei kai lawa ke whamore me he ono miliona ke whanoa nei toe. Ai au ku whatonga ia me he tau wafe wafa. Se koe pesi whika taha whitu, o ku whikaangi peia pa moe ngahi palani, pa moe ngahi update ai potngau me te ki, whikaangi pa moe JNEP, pa gepe pa moe whotu ai a tita seniare ki ai. Ka te whalaka pegi he pes whikau anoa, ko uhi koe konga wha osi ni ripoti ai a tita seniare ki he ola hono ngā ue i koe ai JNEP whikaua. I he pesu anoa whatonga e a tita seniare, koe tāketi koe ni ke tau whapanga wafe o ua tolu. Ne whimau ke tuwha ai tanke vai ono afe, ai koe taki lita e ni mawhe ki tongani kato. Pea, o au mai ki he taimgana whahoka e a tita i he wafe ua wha, koe tanke pese te fitu ngai tanke koe nei whima ke tuwha nei lava tuwha. Pea ai oktoe pese te ua tolu ke tuwha. Ai kono whawhika koe ngai tanke fitu awhi ua meau hiwa walu nei lava tuwha atu ki he kakai whima u tanke vai. Ka nai toe ai tanke ua awhi ua ngeau ua fitu ke whahoko ke ni ihi kona o sawe ai mo whapakau i whima ke iahana o tanke vai. Koe i he ngāwe koe ni a tita seniare whatonga i ai te keke ke whakakata. Ai tuwha koe tanke o whatatau ki he palani ke tuwha ke au ke no awhi ai lahi koe tanke o tuwha. Koe mea ngana whatonga he a tita seniare tai koe nau a ahiat ke uwahenga koe ni na tuwha ke au tanke. Ta te whito ki la paha. Nai mahino me iai koe lahi tanke koe na tuwha na tingi i lava whahoko ke ato. Ai whakatawhi anga koe ni vai. Ai mau inga hono whatongai koe ne a tita seniare, ke kai tuwha pe utanke, kai tuwha utanke ke lava o ngā we. Ai whahoko koe ni ai vai kou whemau. Ai u whatongai he a tita seniare, lahi ai u api tu upe utanke i he te api, kau tike ke whahoko utanke ke whatawhenga vai. Ai u more uhinga kohono tuwha tanke, e wā o tanke kau ki Hawaii he tanke. Ai ko kia e whetu waki ko hi e ni ihe u whetu o koe ni whemau ke whahokai ai ngawe koe ni nei whai whawhalala ke ni ihe ki nau whahoko ai whatawhianga vai ke tanke pau kia ni ihe nau ke tatari ke whoki ato e kau install ato koe ni ihe ko nau mai koe tanke ki nau whahoko vai ke ato. Ai hene peheu ke pe mo fotu e ua ai ko fotu fica fitu e mo fotu fica valo ai atita seniare ki nga o ko ia ai ko fa malo pe ki he meiteki mo pot nga o ko felave ta mo atita mau inga ko ni te foki ka mau ko office atita seniare no hakata nga ko ni ko reporting ki ne hanga o CCV nga por anga fa ta ke JNEP fica ua ta mo nga o ko ni ai Department of Climate Change ai me teki. Mau inga pito i whai pewhenga aki whaofi koe ni, ko hip toko ni ngahi whotu koe ni o mahi a tita seniare i whamasila i aki ngā ui koe ni, ko whahoko whatongia pore anga. Whenga aki pa moe isu mau inga koe whini o aki ea. Au whotu ate ni poti ka pau ki anga whihui pa tāpeke o mai. Malo se. Malo. Se whanairea ka wiki mo whika ua o apai. Eo, kon paremia. Mea mai. Malase. Koe report fo Kenya ke whikau aki pa me ngahi ngā koe ni whai ngā me te ki e motua. E kalake, katake ange ko puke heni ai report o pesi pe ia e ua whā. Koe report e koe nā, koe pesi e toto. E koe whakantanga koe ni whai koe e he ikse ai au, o tatau pe mo i mea ko lau e report ko ni. Ka koe ki warange pe o tatau pe e koe meni ne tufa me koe ka mātoru e report no kon pes pe ia. Ka koe whakamatala koe nge whakahoko mai o ku loto pe ia.
ko tu ke te pile ko na asimai o ku kai ke asia I he report ko ka ko me ko ki he me ko TCRTP o asipe he ki report no no ka ko hi ka pa te alwa ka hapes o ka ke la pe tatau e me ke hulu mai ko he ko hi ka pa te tau alu Ko ki he pe pe papa no tau mau pe palan mata ko. ko ia ko Ko ia ngai ngau ko tau mo ke no ma tu kina a te ri wa ki o e a. ko ia A ti ta o e ola ai ko ma asi wa no wa ni ma ko ia Io. O ia pe. Pia pa e fituna. ko me ko me hulu mai o kha mai ngai me ko ke hai he report ka ai pe au he report no ko ma pa ko no ma pe fitu ka wani mo me ki he ke pesi anonima ko chain up for ko joint national action plan e climate change ai ko e tau palani ni hono wa ai aku tuku mai le vai ha tai mi ko na ha I he report ai ko tau ni ma pa fa fo le o ai a palan tau ni ma ho ko ki he climate change ai ko me ko no ku fa ha me ko ni fa nga we ki ai pe he ku kai ki ha palan fa ka u e chain ne pi wa ha pe fo ne ko tau pat seti e fo me fa lo ku fu ka pa pe ke tu e fo pa ko tau palan ni tap to ko ngai ko nga we e pa pe ke palan fa ta pa fa pe ke nga we ai po nga we ke bia palan fa ta o he tu hu I pau mai ai ai ngai te fito nga we ia ke fa hoko pa mo hai o ni hanga fa hoko ai nga we ko ia pe ko pa anga me fe e o mai ke fa kakato aki ai fatomia ko ia na fu mo te vai o pe a ti ta ku ia pa mo ki to no I he database ko ai po nga ke ma me ngai fa matala ka fai pe pa mo nga we ki ai he ko hi ko e fa pa me ngai fa matala fu ko ni ka ko tempo ne fai a ti ta nei ai e palpale mai hangi ko tem nei hoko ai ko vitio lele mai ai fa kato ali po ko ni o ko pe a palpale mai po finga pe ke fa kato ai ta fa ki ko ia ko pe si ongo fulu ai ku hai ai fa kato ko pa na mai ke fa ke nga we ko ki climate change pe ku tu mai pe ni ai palpale mai ai palgrafiko hono fa ai fi ma ko ke fora papa ko fai a tala noa o fikau aki pe mo nga we ko eta mi lai fu kan ko Aka fia e peso mo fulu. para fa Io. Alva. Me mai. alma ta hawe o fa ho ko ti si ke fra ho ko tala noa va o fi ko pe mo ina to na fra pa anga mai ko ai nga we ko ni ki coordination ai ko ke fai consultation mi time ke fra pa pa yo le nga we mo ave nga reporting nga we ko na to ko na hanga o mai ko pa pena e nga we ne me te ki mo office pare me ko ki o mahino hit se pe ha ka nga office pare me ki ne ko ni ko me te ki o no was me na asia o ku to tap to ha u nga to ki fio ke to tap to ki hoko ek pare mia na we ka dak mal ko ke mia ek pare mia kai fai ma to kon se ai o ko e office pare mia o ya ai department ko palani ai ko yo ne palani fa lu ku fu ne to nga ko nga palani fa lu ku fu ai do ke ma de ke palani ko me te ki o in line ko nga palani ke he mo palani ke he o na take into account a feli wa ke he ai ko ki to kon ya tu pe ya ton pare mia so nga sia ta ko me ku to mu e mo ke ma po me ko te avec office pare me ai me te ko nga we ko ni ko nga we he palani ko chain ne pi was te
O se pika pa na ave ki ai. Koe ngā koe no whai e sea o si seti mai po mo kau tau na ki ai ke whakahoko e ngā. Tia ki whawa te. Whawa te ke tuan pare mia. Na pe o le tali pe. Koe report fo koe ni sea. O makatuunga i he tokoni whakawawe wawe. Ki haka kai na e whengata maki. Pea i he ne pehe na ni hangarewa pai pāsi rewa e ngahi ngā ue uanga maheni koe ki ai. Koe ngā ue koe whengata mo report koe ni. O kui kai ke maheni ki ai ai potu ngā ue me kau ngai whapureanga. Pea i he ne pehe whai ai koe li riu rahi koe ni mo ngahi amanaki ke whakahoko ngahi ngā ue koe. Pea whawha peia. Ko mea ko mea mai ake o ki he tokan pare mea mahino o pitu. Ko ngā lahi e ni au whai. Ko hono i ngā koe pā ngā lahi o mai ke whai hano ngā wea ki taim no no pea lama o whafoki ha report whakapālang. Sea, o ko mau ngā ia pita pea ia i he mea koe o hake i he whonga o hapai ka o mā koke tokon pare mea. Ka koe mea ia o hanganaki mai i he kaha u. Ko ngā koe hoko koe whenuri wake e a mo pao pare malahi me mai whonua. Uni hanga e whai whihui koe ni. Pe toha mo tāhu ke i hoko atu. Ai ngahi ngā ue koe ni ai pure a ngā pe e ni reo o hange koe koe ne mea. Ke whakafōki anga ki he mei te ki he hoki nau tōku nau iai. Pea o hange koe report koe ni mea mai aki ai he whakawhonga hapai. Oku iai ai ta whaaki koe ia kono toi whakamaha po. Koe ngā pe ngā wera koe ki ai ke mana tui koe ngahi mea koe ni na e whai he taimi na e whai ngā tā i ai whonua. Kono vete koe ni ke whakahoko ke seini to tonu koe me pure a ngā pe ampono whakamatala. Ika ke la mai ke tonu e ki ai sea. E koe ngā koe tūnga wa inga, tūnga koe na a whai koe amanaki ai ko li liu ia. Pāpi he whakamatala koe ātita. O kuia e ngai amanaki e te nau whotu mai ki nau tōu ki he kaha o. Ka koe tui koe e ngai whakamatala koe ni ka pai vete whakauriri e nia. E kai ke la wai au mau ai tō tōnu koe ni koe mea mai aki i he tokon pare mea maro sea. Koe se koe TCC fo koe Coordination Committee a koe ki ngai mea koe whiriu a mo. Ai koe mea nak whiriu a koe piko ha a mena ave koe office mare mea koe pe committee a ki ngā wiki. A koe TCC. Ana whia mau ke nau ngā whata koe mea koe ni koe nai uhinga ke ai a ignore. Koe se koe ke whia tokon pia fu. Ke on pare mea pa wela wari lere ke. Tō pare mea katak pe koe uhinga ai ko whalau whakatanoa ne nai. Koe waa koe ne pala ni o ne toanga e u corporate plan ni koe u pot ngāwe. Ai koe ngā u paran whakakalaka e whonua. Kau kai ko hinga ia ko implementation ni ia ko mei te ki te ia mo ni ngai committee. Kau kai ko hinga ni ia ko hapal pare ma feitu e ta ko hinga. Ko fato ia pe ke fai. E ko nau tolu o na hanga toanga. Ai u paran ni whakakau e corporate plan. Ai u ministry. Ka mo paran whakaluku fua. Ai pure anga ke whakalaka. Ko ki toko ni be ton pare mia. Sea. Ela pe ke ki tokon pe ki he ton pare mea. Abe ki ton pare mea. Sea mar koe tamme fetu ona sea. Tapia mo e perinis karani. Tapia mo e kame mi pa whatato koni. Sea mar koe umea asin mai he ni sea koe kai ke ilo i e whonga ngā ue. Ka mo e tuu i whea ngā i te whtoi. A whatongia pure i e ngā ue sea. E kuhi koe mea koni tai mahino koni ko mai koni he tokon pare mea. O mahino ai koe ke ne ilo i whotutuku koe ai ngā ue i e mea koni nei hoko sea. Pa te tau lolo a tau tolo ai sea he koe ke ne mahino i e mea koko. Malo sea. Sea ko whatontona pia tonga tapu hiva. Ko mea e pare mea ki muri. Ko rotonga leo leo. Koe tai kon te tuhake ke whatontona. Ka taki pena turu ke maha tohi ke tau ilo. E pare mea leo leo malo.
oa e ngā ke whare ni palahi ki he mahe ni mo mea. Tau ai tonu. Koe ko mea i tō pureanga. Me heni ki he wika hao. Tokon pare mia. O kona ki ke malanga mua. Ko ose tai mia ka ko ke wapeke ke malanga ke pahia. Se te ki o sa mite ni mai mala. Os fola ose mite o Ko fo. nga koe lahi e nau tuha ko whakato. Ko faton tonu pe ka ko ke lawe minti. Ko fehu i ka ke tari e lau pe ho miniti. Ia se ka ko whengi whatontonu uluaki a mea kon ko hiki ai. Ko mea e pare mia. Tokon pare mia. Koe Ke ui hono. tokon pare mia pe te ke mau tohi official o ke pare mia. Don pare mia mea mai a mua ka tau Ko kwa. mai ko ne puria ko ne mea ai. Puria pe ia kau. Don pare mia mea mai. Ka koe mea ko whengi whatontonu a mea koe ni. O ku asi ko he palakalafi hono nima. Na mauwakai ki haongo projeki o ilo ai na naulawa o mau ai paanga ke whakahoko kongo konga pe ai projeki whakatau ki he taimi e toki mau e pa. Whakatata aki ai prokalama tufatang ke vai ai office pare mia. Ko mea ko whihui po ha mea o ngone palania ko api ke naulau. Ka ko nawala mai na tol ke tufatang ke vai ko mea ia ai potunga me te kipa mo komiti ko na ko hinkai. Ka sai pe wo osia. Kai hoko atu e formatala. Ko mea tu pe o tānaki mai tanke vai ko ia. Ake pe kono tānaki mai lori mo mea ko nana tānaki mai. Ake kono mai u whare. Mea pe o te tānaki mai ai u whare rei e wheitu. Koi, o teke mau taim ke olo tānaki ko toa mai u mea. Ka koe ni sea, i he pesta taha, ai ko te whitoi parapale mai no ku whaikai whakamalanga koe ai sea whalea lia. Ai kai koe ke lava mau ai annual financial report. Ai pā koe ni i he pesta taha. Pa koe uhinga ni wasi i lalo i he pesta taha sea. Ko ha mea whikau aki mo wheliuri waki ai ea. Ke he whakenia, koe mea ni naina tam tāna tatu ke whikau ke mo COVID, koe ni wheliuri waki ni ai ea. Ko mea koe no whikau aki mo wheliuri waki koe ai ea, o ku tala mai e nau tōwea koe ko ana toi paanga, ku pau ke whakailonga ia. Ai kona asi mai i he pesta hataha. Ku pau ke whakailonga, ai kui he lea whakapapalangi kono teki. Ai ko hange hano whakailonga i aki halanu pe kua whakailonga e ka whaia mea ke ilongo fua, na e whai whakamore ko ia ki climate change, pe kua wheliuri waki ai. Ai ko mea ko ia sea o ku kei wheinga ai potungai wharepanga ke whakakakato o ke taimia e ikai mauai ai ngai whakamatala whakaluku fua. Pea koe whakamore motua i he whikonga ko ia e lava o ai o mahino nia koe whankiri pōti whakatau taha ia ki ngahi activity o ma. O tala pe ai ai whakamore ngai mena whai ki ngahi e ria ko ia pa mau pe ai ngahi te pāi ki ai. Koe toe e nia, ke tātāna ki mai, ko hanga whamatala nei, nei kau mai mo project ia he moi, ko TCLTP, ki he ngahi o e hala mo ngai mea pe, kau whikau aki pe mo mea ko tala mai ko e cheng ne pike wha. O tui o ku alu pe ai taimi mo e ka katoange, ai mea ko no whakahoko koe e he potungai paanga, kai lama teki whakalelei, ai ngai whakamori ko toa pe na whai ko hiko cheng nepi. Matu e cheng nepi e ko mea whakaluku fua. O whikau aki ia pa mga mea ke maru ki tātou me whiliuri waki ai. I he pēsi tātou sea. O ko wepe tāla no ai ki he kai ke coordinate whakalelei ai e lia koe nhan koe tufatan ke vai. O whai tāla no ki heni mo kautou na. Dui ko kautou na e uo e whanki NGO ia kore ka nautou. Kore nau tanke ni manoa, kore nau tanke wanoa. O kai ke mahino ai ke mei te kia pe ko haifua ko oange he ngai whanua e nau se niti ke nau toi ombo ki nau tō o tufa tanke mai. O mahino pe nau fia tokoni pa koe pe nau menteite a nau tolu me ngā he sino whamaha pureanga o nau whenga ki moe ke mai nau se niti. Ke whake a mei a ngai mea koe ni kono tufa tanke mai. Po whamaro ka nau tolu nau whai. Pe koe parapale mai whahoko ia. O kai peke ilo whakaluku fua e pe ko hai fua koa ko ne sihanga o mao a tanke vai ange ko whakatata. Pa ku whenga e potu ngā oe ke whamapo opo mai eni mo o mai ai ngahi NGO ko na whigatu me climate change ui pe ko cluster. Ke whai ha ngā oe whamaha opo opo
mo ngā au e whakataha, ke lama o whakahoko ai ngā au e koe ni I hatu unga o ku māu pea o lava o whai, a hono whai o whakamatala koe ni o whakamatala paanga. I he pēsi taha whaa e sea, o hae e ngai whimau e ngai kolo, pena e talanoa kia te pire koe ane nai, no o mai e sea. Ngai whimau koe ni o kulotonga lere hono whakakakato. E koe prokafa mui mui koe pēsta whaa. Tanke vai, anga ne mea ka ne nai he te pire, toe pese te ua tolu. Koe tanke e ua awhi tupu. Koe ku mawhakataha e whiawhi komiti koe nu asi. I report, I mawhataha e whiawhi. Pa koe tutuni e whai sea, tuwha ke whai mo osi. Ko hame o eke toi e pese te ua tolu. O ku hala whihala ki whakamōla rea sea, ke sio mai ka unga apia ka kita, o ku te inu atu kita he te tanke, pa hala nau tolu ia. Pa mana tohe o mā kore ana nau mi vai inu. Toi lua nau toki apsia sio mai vai mea. Toki whai ho tuwha tanke ka ke urunu mai peke tau mea koe ni Koe, ka kau tāna pēki koe ku asia he ripoti. Koe mau anga vai koe ai kolo, o whai pa moe ngā ue ke mau anga vai koe ai ngā he kolo, o alu atu e nia I he whakaivia ki he pamu vai moe sola. Ai ngā he vai koe ku vili ki lalo pau. Nā mau a ahi ki, ka tesu ki wawa. Ano sio lele I he ngā ki he vai whanua wawau ngā he sola pa moe ngā misin pamu vai. Pa mau whakakakato pe ia se. Ke kakato ai mau anga vai ngā he kolo. Whaawa pita. E nau tokanga ke mau a nau vai whakakolo. O whai toko nahi ki ai ai potu ngā koe. Ko hono tolu koe tawhakon ke mea tokoni, ngoe mo tautai, iyo, o wai pāanga o mai, I he tawhakon he adaptation. E whapapau I sea o ku malu wha mea tokoni, e taimi tāpalasi ai ki tau tolu. E he whenuri waki ai. O atu ia o stari e au ia I he maina ko sune, ke tikrea ai paanga mo ngahi elia, ke whai mai ke ai hatohi kole, a kulupu, ke o ngahi wāhenga, ke o atu hanau seniti ke whakakakato a mea koe. Koe ngā koe ki he halahan koe whamalanga nei me whai e sea. Iyo nei kau mai ai project ia ai TCRTP, ki he ngā koe ke tanu ai ngahi hala o whikawa kia pa mo whiliwaki ai. Ka he taim tatau na whinke tanu i hala ki he mālohi to tonu ke ne hanga o matu uaki ai whiliwaki ai e au hangoe utau sio ai I hauni ai lahi ai uha, lahi ai tā whea ngai mea pehe ke ni whakahanga o. Ke ni hanga o malu ai ngahi kolo mo ngahi wahi whonua I o nau ngahi hala. Koe nima koe ngahi holo ai community, koe ni malotonga whaisea, lele ai mono ke ngahi holo, kore mai ke mono, po atu sirini ki ai. Ngahi holo fo ke langa ko hi koe tsunami, pe mo unga fi atu moe ke ai whanki holo ngahi kolo te peaha ki whare hufanga ia. Koe rea whanutau ngaki tai mini ko whare hufanga. O atu ke koe ngai kore o tonga kiu mai, I wawa mo hapai. Pe heki tonga tapuni ki whakakakato, ai mea koe ia. Koe tawhakoni ki he au hia ai matawhanga, kau moe he whatongia o I potu ngā oe. I whengweni ke whakamāmalohi, a hono tō oe a kau, a hono malu I o matawhanga, ke lava ke malu mei he whiliua. Katakte koe, katakte ton pare mea. O koe ripote mea e tia whare area, koe koe mei te ki en. Nā whoku mai pe ki he ingai kai, koe koe ingai nia ke mea ai koe, ki he tuwha holo, ki ho e ua, ki ho tonga tapu, mo tuwha tanke vai. Ka katang pe ton pare mea, ka ke mea mai pe he, wāke pe tau tai ni, paro. Koe, ai koe ne tua koe tai mini koe ngā we e sea po whamaloku, hawe ati tātala mai I o nai whaiaki ai seniti na me. Ai ngai ngā koe na waspe palakau. Iyo, ngama. Katakpe tokon pare mea. Nai a watu haki ki tohi kore holo me he wahenga koe ni koe tonga tapu ono. Ngai tana o tō mu ia. Au kotui pe mahana ke mau pe. Paro. Hapi ke wakai he o kai whake tāpuni e matapai koe hataimi. O koe pe pāngai pa seri ko ni haupe naia o alu ia ki ai ke whai hono. Hono whai toko ni a uraki ka pau koe mono o kulawa e. O koe ngai kolo e ta ue ne whio koe pe ka ki whale e po.
mi ai pe pa mo e ko Ko ia se kata koe e pare mi ai. E kata koe ngā pe e whamana tu atu. Koe ngā we tā punto koe pure ngā pe mea pe koe ne koe suatu arewa ki kore ki holo ke ki whao are ki homa. Marong. ko e ai ho lo ia Kora pesa ki kore rewa ke kong pare mea ke ni whamarara me rewa mea koe ni. E ne tau tonu i ripoti e ulahi no e ke ana e ahi sea tonu pituna. E sea ke mea lelei e te toko ni koe ngahi holo. E ko mea i pe komite pituna. Ai ue sia wani o hoko he ngahi whatamaki whakanatura. Ka ki palo pare maka ke ngahi holo koe ai kolo o me mei ke ngahi kolo i si pe o holo whakakolo. Ko ngai holo lahi ko holo ai singa siasi. O wo fai ai kore ke ko mi hu fanga. Whakata whare area, whakata whakakolo, whiri whare area. Ko holo e ngai siasi. Pako kore pe sea ke ki whamarala mai mo e whainga maari e koni o ka kore ani i pehe ngai holo pehe. Ke toko ni ki nau tolu o kai ko langa fo o ka ko whakarere i pe e sea. E lava nai o kauia. E mahino o kuku kumi hufanga ke kakai he kai kato e holo ke. Ka wai pe ngai holo ia sea. Ko ngai holo whakakulupu pe whakatau taha ka o nau whakaata ke mea koe aku mausia o tono sio. Ke kumi hufanga kakai ki ai. Kono inga ke tuanga ngai holo pe he ia. Ko fitu maalunga. Ko hola whakanatura kakai kai. Ki whamarala e rewa i mea mai kakai malo a bito e se. malo te ula ki taria e se ui e ignopere te utokanga lahi ko mea ke poto hono uia pare mia leo leo O ki tali maa nai e. Whamore more. Koe ngā ke tau taimi. ke toi ngai e te whakakau Au riri o whanarea. Mea mai se whanarea? Mara mo amari hoike. Ka peki mo me peki he tau Asmita. Ai koe ngau koe ni ku whakauko ku ostari e whakointaha. E kamika katopa ka hoka ki ki he whakointaha koe ni oa. Ka koe Asmita koe ni whakointaha koe ni wha. Ai koe office pare mia. Koe wafe ua watolu. O si ne Australia. Kata ko ua watolu o whaho mai ko watolu a whauti whaho mai. Pero report ko me potinga paanga ne Australia o watolu ia ko watolu a whaha potinga tu whake mo mekia. Te wharea pe koe whapointaha poin wha, ko office pare mia, wafe ua watolu. Ko report whakatau ia koe ni he Asmita. Pea koe whapointaha poin nima, report whakatau koe ni pot ngā paanga, koe wafe watolu a wha. O whaiki ai whemeaki. Ua ke eho eki koe uhi ku wak wholau mai e pare mia. Te toloi lewa Asmita koe i he momalo e pare mia. E toki whoki mai e moni te. Ai te tok whoki lewa ke Asmita. Ai report me he office pare mia, pot ngā paanga, pot ngā pirisone, pot ngā statistika, komson ki he ngā ue whapure anga, panke langa whakalaka o tonga, panke pure whafonua. Whamatal fo tu ngā ue whapaanga, whamatal fo tu ngā ue whapaanga, ai panke pure. Pote sinoi paanga malolo, pea moe sinoi paanga whafonua ki ngai molu ia malolo. Ai a koe mukatongai hoi koe whapointah poin wha ia o ngata
ki e whapointaha kiwa. Aia i e komika kato, kone ospe ai pot ngau e onpat meni, whawhiwa tolu, pa tau whalaka pe me iai ki e whapointaha poinua noa e tau asnita o kamata i e pot ngau ki ngai ngau lalahi. Sea kata. Ek tampania. Ke mea koe nei i parenia i whi mai noa mwe pe toki mea. Koe pi koe ne taimi whoki mai koe tua pule lulu o e wiki kahau. Kana pe ma whi mai noa ki upoko peo hi ni ngai li pōti. O whai tono whahoko. Ai koe urua ki. Koe hape mea e whi tūna kau mau si te mai noa ki peke hoko atu e au e atu e ngai li pōti. Kau whafofa pe se lava pe. Hoko. O ke meo ke mea mai ki ai mo mea nei whai ki ai whi mai noa mo e paremia. Tau toloi pene asnita kai tau whakai mo whapapai a pompongi pe te whafoki mai ki ke whakahoko. Ka tau whai pe whakahoko koe ni kosu atu. Malose, ai ka pau koe au whafofa pe se. Ko kola pe ki he putnga koe ai moimua ki au. Ko hina ai kole mo tuani ki o mai ai whamoimui taha koe ni tanu halai koe hiku lahi. A toka me kai ka whafofonga. Ki he ola koe ni ngā koe nei whakahoko koe ulo tō whakahoko pe ke osi. Pea moha hae palani koe ki ko ngawa he koe e ua noa miliona whakina mai i he tau patseki. E hokot ki ai e tāna koe ngahe toki mau e kono totoruna sia ka pau koe o mai whakaiki ki koe e face honoa. E ukola te motuane ke ua ki kamata akia e pompong mo ni te to whai whakataha e ko miti koe ni. O kune tari koe e programa ngā au e tanu halai to whai a pompong. I he whalai te kata. Ako kore mai ke te kaupe mo e whapointaha poinua, mo e whapointaha poinua taha i toroi. Koe sea ka pau koe sai taha ka pau koe pompong mo ni te ke whawai ka kato mo mea koe to whai whakataha ko miti koe ne. Tari koe programa tanu halai. Tika ki ave ka mneti usai peko ave ke nau mea. Koe komite to whenga maari ka umetua i to mau eke he whai whalai te. Ka pai ai ki he pong mo te ke a te miwa ki a ki e whafofa pitoesi. Lene tanpe, ai koe ospe pot ngawe o patmeni, pa tau hoka ki komsan mawanga iwi atonga. Malose. Maroho e tau liri o komikakatu. Alawari e tampirinisi. Ukala putoa, mai hoki kabineti. Hoi no pere, mai ka whafoa. Mai ka kai whona mo e kau e. Ale tau te papi o ka tā whakoa koni. O katoa te uro mai mama o vau. Taha, o no. O lawe pe uke, o whi maki ke. Mea mai, lawe whai u mea mai a. Ai, pare mea reo ka tā, kai ke te maha mutai. Malose tapia mo e feituna tap mo e tap principe ko me mi pa fare sia koe. E ki mea no pe mea na e. Ora tau i whamatau whamala ala na e o hake he eksea wharearea e whamalumalo e a tita. Whikau aki pia mo e whatongia o kau CEO. Ke nau whakahoko e ngahi ripoti ko nisia. Koe poini he nisia wa umai ki he whareni i taimi ko toa pe. Ahono tuku aki i he taimi lahi. Ai hoi me mi pa whareni tau te whito kate ki nau tau e pure anga. Ko kai ke malawa ke whakakakato ai ngai whatongia. Ko ni tau o hake pe sea. O mori ke mama o ia heni sea ke whahano tuku aki e kau CEO. Ka koe poin mawina hen ke tau whatonga i ange koe whare whaulao whugien. Ka koe CEO, kau CEO koe ngai potu ngāwe o kuia e lao na whamalumalu e. Ka koe mo e potu ngāwe o na whamalumalu e koe PSC. Pea kuiai, pea mo e ngai tala whatongia o ange ke te ki nao tolu o whatatau ki ngai konturek koe o na whakahoko. Ko mea ko mau me whamatala koe e sea koe i kai ke malawa e CEO ke whakahoko e ngai report ko whemau. Ko mea tau pia me report ko na adita ai o tau pāsi sea. Ka koe poini heni o kuia i lao ne hanga hai ki nao tolu. Pea koe mea ni
e tukuanga pe taimi kotoa ke whakalaka mai foi pulu o whakaau mai ki hen. Ke tau hake a ngai tōno no. Koe poini ni sia ke whamamawhai pe o kai kau tukua ki en. Ai kau CEO. Ka tau hanga mua o enforce pe whamamawhai. Ai foi tariui ko ia. I he waha o CEO. Public Service Commission. Mo e nau area pau, mo e nau kontureki, mo e nau whakamatala ngāu e ko ia. Pe whaire mai hano whakatokanga e ksia. He koutui ka pā e lava e whiwhetau hi aki koe ni. E nou anga e nea umai e ngahi. Tō nou whakatekini kāre pe koe tō nou he whanki mea o whie mau. Ke whakahako hanori po tata te whito ke whataungia whakaati tāsia. Koe poin pesea o mahuinga ia ke o hake heni. He ko waidai mlahi. O tau whaka osi mai taimi ko tō. Hen ka hiri koe au tau whanongo pe tau tōria ko no. Tō nou ke o hake me whare paanga, me potu ngāue. Kai whakatoanga iangi, o we lau, nau mui, koe mea ni, te nau ata pe na tō me lau, koe me ngai hai koe ia. Kai toki hao i fo i pulu ia heno, tau longoa ai, pia longoa a moe whonua. Sia koe tau ngai fo pureanga, o malu pe e whonua ni malu e pureanga, pia o nau tariui mai ke wharearea ni hanko e mea o tō he aki. O kore pēo ke whamalo he, ta whaako he koutui e whakasi ia ngai hangahi longoa ki he kahau. O a, o tatau te whito ke ngai whakamatala whakaati tai whonua. Malo sea. Tamai Sapolisi. Sia, e tamo sea pe tape mo e ka memi pa. Sia o tua ke peke o whamalo ia. Ai mea koe no o mai he pawakahau. Ke tau whakatokanga mea. Ka koe mahuinga ia mo tuan sea. E u whamalo ke pare mea leo. E tu taimi. Ka ne lau e ngahi ripoti koe ni. Ke tokoni mai ke koe mea koe o hake. Koe mea ia kulolo to. Nai o ngo ia pito ai whamaranga mai me se wharearea no pere hapai. Ai au si au ai Atika. Pakapate musio sea ke pesi uata. O whanga ata o ngo ia whasi o uloto he tio ki ai. Tofa tanke sea. Kai ki whakaukau e whakataria. Kai ki whakaukau e paipai. Ai ko hulu i mai he ripoti. Ka hange koe ngahi isiu o hake mau pehe whareni. Kana kau e mea na ko haa kei sea he kamata anga pe hu mai o whau whatongia he whareni. Ai mau inga ke hanga he kau whakufongau. O sivi e ngau e kau minista. He koe whonga pe e lawa he kau minista, o sivi e ngau e ni kau CEO. Kone mea mai pe minista koni me he ngai ngau e whakatau paki. Na ke whakahokon ke he koni pot koni lau i lapa. Hai uhinga mea koe ke whai mo tau ai whakatari ki ngai futu whatang ke koe. Sai pe sea, kau hanga wha mga tuunga lelei pe he moone mea ko haki. Tokoni a tia ki. E tari pe whaitune tokoni. O ai pe no ki taimi ka reke whakakato ate mea ko. Ke tari tokoni hapai tātou e. Ke uhinga lelei sea. He ko hono moone he ko sio. Sea na e launga mai ka te au. More container e wafu. Kai ke o amana ki au ko mea. Ka pauna ko mea ke ala tata e fi o mono he puti ne ka al moia. Da uhinga lelei. Ka ko ene hoko. Ai ko uhinga ko hake ke tau sio whala mo ke tokone ngahi ripote atita ke tau whuatu ngā ue ke kahau. Mone au pito. Tau longa a tau tolu whetu kuaki. Ka wikai koe whatongia ia kau minista ke o peipisi kai holo whanki implementation koe ni. Whatongia ia CEO me nau ngā kau head of divisions. Ke tau hanga o whakatoka ngā i division of labor. Kai lava ke ngā ue foi mechanism ke tari ui. He koe ripoti koe atika
o na whamalanga ia ni afisea i mahu inga e polisi ta tau mo a eta. Se kata mo ki tawana pe tari pe Ia sai ve. tapi pe dona se va ta puta ma pisca ni ta mo to komi ka to se ko ki tawana ke mi sta polisi mo a pe ke fe dona e ko te fare ko me kono me ka mi sta polisi mo le conte na mo tu pe pana e va ke social media me fai ai tau ilo kona he break ko ya afi me fai e mi sta custom ya me mai fiu ene ka nga wono fa to tolo e me ka pe ko ha ko container mo ka ko kore ka ke tu pe mo ta me ko ka to ki ha e ma ko na mi sta polisi ya to report me ke sia mo fa ke ha mo ne me ko ni e me mai e mi sta wa na po nga ko ni fiu ene ka nga e fa to pe container ha ko la ko no mo re ma fo ha me ko ni po ko to ya pe sta polisi ka ke ko ton da ke to report mai mo ne me ko ya e me ai fa le mo Te toki toko na peo he mea kone whakatari. Ese e te ospeu tai mea kuia ka ko. Ka ko Ko pe te tūna pe mai aksia. Ko tari peo ko io pe moi kai. Ko le peke na ma Kai, ngeri peke pe tari, na ko nge pe ko hai. Ma no mo ni na ko ke o mai ha mea lo ye ki fare. Ko uhinga ko hanga ko ai he ko ke lava o ko more i ha to ko ta. Ka ko ha network. Fatonton se me alo ise. Fatonton ni ai. Mr. Police. Ko me alo inse. So ko mea mo ni se. Fatonton. Ele tanga ke Mr. Polisi. Pegi lalo. Fatonton. O fatonton inse. Na o fehu iki ai heni pena expire ai kau tareki tagoni na whamaloloi pena terminate pena mea mai na expire. Kataki. Ai na terminate. Ko fai fafonga ko tapu val. Ko fatongia e kai ke taria e fatonton. Fatonton e mea ko mea mai ai. Pe mea nei ai o kai ke malatu e mea kona mo fe mea ki koia. Sea. Mea mai Ko kai ko lau marie ko hake isiu ko lau marie ko hake isiu mo sio ke atau asimo. Sea ko fie toko ne pe ko ai ke mea kona was kona screen e tai ni. E tali pe fituna ke toko ni. Ko ngahi toko ni na ke he ore pe. mata pulaki Te ke tali. Ko to kanga to he ko isiu ke he ya ko to ala ke pe ya he ne mi te ho fulu ka ore ka o fa to ka o lau marie me a Ai ne tali ya ta pulaki fa more. Tau tu ni. Ho ka to ho mea. Ko inicia he ko na fai fu national summit o mahino mai e whakahoko ngā we, implement ngā we ya. Ko oversight i monitoring puri au pito ya. Ko uhi ngā peheni. Malama fe. He fu potu ngā we whaunga e pure Te anga. rawa o mea whakatonga mai te oversight modeling. Ke kaunga ke mea he kakai whanua. O ku mama pe ka kai e whanua sea. Te mea whakatonga mai pe, ka tau tutu ni ai. O poini. E to ton ke mea whapalangi e no pere koni a papai o te Sea. aka. Ko moa no mau e tau taimi ka tau tānoa he O poini. te te rea whapalangi e whareni, a tai e tau tutu ni. E kai ke mea kakai whanua ka haka mandaringi ma moe oversight. Sea, ko ku toka ngā he malawa ke hoko mea koe tuwhai tamke, ko ngā koe adaptation, climate change adaptations. Koe ngahi polo kalama o mai he ngahi whanua tokoni, ke tokoni ai kakai. Ke mau anga vai, tuwha, kai ke aha fui whakatari, kai ke aha paipa, kai tufa. Sia ko mea ko fie toko ni atu ai. Ai foi mea ko te uto mea mai aki. Ai toko ni he ia. Koe lipo ki sea, ka pau te mo Koe ha, koe tapai tātano, koe ha? Whakatonu. Whatontonu, me whilalo Mr. Police. Whatontonu, whatontonu, te kalata whatontonu. Ai kai, Tapa mo e whaitona tia, tamu e whare e gini. Sia ko whatontonu, koe ne tua ki, ai ho e ki minister, pia mo hono laku no ia mai, o i tanke ka ia whakatari. Koe whakatontonu sia o peheni. O kui ai e mau, ho mau ngafa o mau tolu e whakai whamiri, o mau area ki ai. Ke ngahi e tu anga, kai sapalai mai e nau tolu e tanke, pia ai mo e mau tolu mo e whakatari.
ai a ko fa no do ia o hala no tu ki ai fa ai ko he ku si ai pe ari pa ka ko kono uinga se no solo vai ni ke to e to ko ni atu pe Se ko uinga tu he ko me a ko e na ke he pe to ko ni. Na ku ke konsela Korea ko to kon tanke a Korea na ave ki EU a fo tanke ata pe. Ave atu kai kia tu anga mo pakatari. Ko hu mai ko no fare area ku ia ire vai to koni o ku nau fai e tu anga pakahoko mo pakatari. Na fakate fito pe ia i he ngahi to koni ko na e ma mai. Ai o uhinga mahalo ko ngahi api ko e pe ko to koni ia na e pehepe o ka paureva na e kau ai fakatari hena ai na as ko na uga fakatari. Ko fe ia kau contracta ko na pehe na e totongi ke na fakahoko ai tau e fakatari ko ia. Kana o ke pe ai nga to koni he mau ai motuani. Ko be ko hinki ai. O kore pe ke kau whafunga ke nau mahari e pehe nei ke uhinga pehe o hake i siu ko ni ke tua ki hata. Ko uhinga he ko ngahe ko mea konu o mai he atita. Ngai whakotu whakalere ngā we. Ke whakakau e he mei te ki ke nau prokalama tanke vai ai fie mau ke whakapapau o ku hoko ai ngahi tanke vai ki ha mau anga vai. Ki ngahi api o utufa ki ai. Ai tanke vai, whakakau mo i prokalama ngahi ta whaaki kotoa ke au sia e tau mua ko e ni. Ka lawe mai he pes hoko paipa me he ato ke tanke mo i whakatari pe mo i whariki. Ko poini a koe ko wakau ke tukua ki. O inga pe te tau whakalere i whewhe ai whonga ngā aue o kuloto o ko haa ki ai atita. O koe ka enia ke tau whetu kwa ke ko spas tau toi mga whako ia. Koe poini ka aku koe te watpeki whatata ko nise. Koe ngana lava tokon. Koe hoko kon koe minister public enterprise ki hoko ai whetu taki mai launga i mai uhila, launga i mai vai, launga i mai ai telecommunication. Pe au whakotu e mea koe ni ke potu ngā oe. Pe wheke mou ai ha mechanisms. Ke launga mai e kakai ki he ou e launga hanga ton ke ngahi poate kone. Launga mai ke public enterprise. Alu rewa office e public enterprise o monitoa. Pe tene alu moia ki he ngahi potu ngā oe kone launga i ke mui e mo oni mo totonu e mea koia. Aia koe uhinga peheni. Whakafofa implementation ni. Koe mea koko puria, ai ngou tausio he ngahi lai ata, e iai ha monitoring. Pe wheka ini, ha whahinga whakotutu. Hange koe mea koe ko whalau koe mai alalo. Ke aha ki emergency fund. Alwatu koe mea ngau lava reach up kia. Ka ewe te tau whetu kua ki pe moe kakai. Koe umenia ko o mahi ripoti, koe tufa, ai tanke, kai ke implemente makono tau boa. Koe mea ko hoa ki ai, o koe ko hanga ko tukua ki, pa ko whamaloa ki whakau tahauno i hanga o hake, ke toi tokanga. He ko mea ko nina o slave pe kahe, rakau na hu mai mahu inga ai wharen, ke nau sive kau minister, kai lava kau minister, sive kau CEO, kai lava kau CEO, sive kau whakau whatongia, kai lava ke tafe, ai ngai fotu uol kau ai kakai mo la loa fonua ko hanga e whakau kai malama sea e tau hanga whakafotunga me whare whakasewani malo sea Fotu pe popo io. se ke u Whare mea leo. e whiga koe me ngahi holo aia koe ngā koe whaia ulava e potungai me te ki o savea ki hangai holo o pehe e ala ngai ke koe whale hufanga o lava awe lewa toponi. Pe koe holo hasiase, pe koe ngahi kalapu kawatonga. Kapa kutu uia he location o pehe e me te ki koe holo e ke whale lei te hola ke takai. Ka liu lewa e koe whale hufanga. Koe e whongo e ngāki pau ke whai ale pau e me siasi. Koe whale ni e whai ki ai hola. Koe hola ha whatoanga ha tsunami pe ko hawha. Koe whale ia e tisi ki nei lewa pa kau he maurisi. Koe whale hufanga.
ai ko tari ke lo fe ko tari ko ni ke fe ko no fra ko ka CEO se na e o si tari he kabineti I he ngahi ke mai ko CEO ka ya ha mau ki ngahi la ko fra ko procurement e tau te a CEO ko e responsible ka ko mea fu ke ni se ko mea ko was mai he reporti ko mea no fe na e kau ko office pare mia ko he ngau e pe he ko yo ni mea a mea ko fie pure ke ngau ke ai ko ngau ko ni ko ki he mea ko ni ko no to ki hanga ni he potung he puranga ko ni whakafoki umea ai ku kawa e ia ko ni he rural development na whakafoki ke mea na tu ni pe mau kamata ko mea ko ni I government whakafoki mo ia ke mei te ki o kawa e mea ko ni ngai project ko ai ko official pare mea mo potunga whare paa e tonge no ho pe whare paa ngai ki he paanga mono to nga pa no official pare mea ke to ngai kabineti ko tona ngai project ia ko ngai a hon so foki ke ngai ko e ko me hoko e ngai tono no sia ka ko ku hinga ka ane nai o prehe na iwi ngai po ngai ko na nau mau I ko e procurement ni na e ke kana to ha me na mau ia kai ke fai procurement ki mo pa moto ki fai nga tamai na to ko tu ni pe na ha mi o lunga o to hai o lunga se kada nge ko to te pare mia leo e pare mia leo o ke mea I pe ai foga nga we pau ke au procurement o ko pau o ko kai ya to no au ke procurement committee faga ko fu me I pe to lava ha pe me o e pe tu me a pa alu pe alu o pau we foga o te tangtala e fare ni wa ka kai no fa no mai kia o ke mea do mea ko hinga ke ai ko to nu e mo foga pa nge ko mea ko ke I government ni e tau e fia na kai ke uno ko hinga no mai ke hispare dia e centro o lava fai ai ngau pe mea fe tu na pe ko pare mea o ke mea hi pe ko ha ni fa ka ona mo ni foga ngau ka o te ke tua ki mai ko ha e mo ha e fai pe ko ngau e ka tu si o pe ola malo ia se ko tari ko ni fe ko me pe ni ko pa na e ke ko nga ko ai na pe he ni na e o hifo me o lunga tu ni ai ko nga ko mista o hifo mutu le motor le fai motor nga we ka to ki ai ko tai me na hala Ese he ia na o hifo mutu I kai ko tari ke fe ko na lava ta ha ai pe he ko kausi ko kausi o o kuna wili fia na to ke kau minista pare mea leo hokwa os mahino ka te I si uera fa malala mai minister policy o te tau te ke vilo tu mau o fatonga tu te tuna ki hokwa ko ya se ka ko hinga ya ni asima ko hi report ko ngawe ngai pot ngai ke pa kon fra fok ka we unga tonga unga pa fa fo me ke moi na tu mo ye vispare dia ai mo tu fa fe ke fra os mahino ka te au mea ko ia mea ke to tap tolu fatonga ia mo tolu mo kai mo fe uno ake a potunga ko ia I anga no ngau ka admin mo no manager mo tolu potunga ka kokore ke hokwa ia se ka ko hange si tu kwa ki ka CEO o pe he kon nau Ona was mea mai pe e tanga tapta hao no na mo minister policy pa ina tuka ki CEO ko kai ke fai e fatongia ke whapapau I se ko hinga pe o fai pe he CEO ka pa na kai ken fai e for no turi he PSC ka ko hinga ko me ko ta no ki ai o ka me ko ke puto e mo ngau ke CEO e po na fonua po savea ula por pare mai tai mini se na ma fata mo ofisa ko ma committee nga fa puya na ele hanga tonu mai ki he fu me ko no ha o no fo ai o fa tonto o ma mo si yo kon ta ni nga fa tonto ko me nya ko hiri ko me mai ki ka ko pe he pa ke fea ke fai hatu ko ki ka si o pe he ko na fu o ku ka we me ko ni ai alu fo me o lunga se o ku fa ton na se me ko io ko fa ton no ange pe na lau o ka na ke tu kwa ke CEO ko lau ko point e formalanga ku ya e me na report mai e se a fare ko no wa ko me ko la ke ka wa mo ave ke office pare mia ko tai mi ko ya ko pare mia na minister I nga hipotunga au
na e whikau aki mga isi o ko whamalanga mai ke po ka mena awi kai ko meta tau pe a honi o ku paremia wen portfolio ke ange pe ko ton paremia o ku minista meite ki o ku minista ngawe ngai winga pe na winga no awi ke office paremia e ko sino tahana ne to nga ngai po ngawe ko ya ka ko poide ton ko uhinga e ku whamalanga ke whamatala na o hake e kse wharearea ko tono no asi e kau CEO ke nau whakahau report ko kai ke nau honga whakahau ko poini pe sia na ke tu kwa ki e kau CEO Palo. E se ko kuinga kuia ko sino pe e taha whakamateri ka tata ke pe. O koe ke mai ngo tata ia tui whakatahe tai me tahe tui fio ngā. Ai koe mea koe e mei teki moi o ku taki taha tuku pe a hona feitu. Ko ku whelaka koe waha ke au tau te office ko whae mea mea koe. Ko mea koe hono transfer koe o ngāwe, hono ave koe mea potu ngāwe ke office o pare mea ke whaia e ngāwe. Ko mea nai hala. Pa koe anu whenke whakatontonu. Hamea ke mea mai whare ni o mea mai o hala i ngā ui. Pea mai hau report ki e se au. Kala mai hala. O koe te hā i he lao ia ai ngāwe a potu ngāwe ke awea tu ha potu ngāwe o koe ko ngai ke ne whai. O koe ko whatongi a fispare mea ke ne whai o ngāwe ko. Hamea ke mea mai o mea ngutu mai aki Kai koe uhi sea koe koe o hake. O se atu he whawhonga o hui kai koe ne tukwaki e kau CEO. Koe ia. Ko tau tuku aki ewa e whahinga koe na nau ave ai ngāwe ke whitu ke. Ko mea hoko was mai ripoti. Koe ke kaka. O ke tuaki mātou. Ai me ke mahino ke o ke tuaki ma whai ha. Sea moulau e ripoti e kwasi mai pe ai e mea. Ari take wheui. Moulau ai ripoti. Ari wheui he ke mea mai ko tūtūni ko whai me olunga. Ko tua kia hai. Moulau e ripoti a fispare mea. Pare mea reo. Tari mai wheui ka tau hoko atu. Ko ofisi pare mea u hai o koe ngahi ngawe koe o tātu o whakafok mai he puanga he taimini. Toki mea mai misa pare mea pa ki toki ai ki ai. Ai ke heka kou whenke tāri ato e whehu. Ko ripoti o tolo ki pare mea nau pehanga atu e mea koe ia. Nai ave ke ai hunga tonga haapai koe i government koe kau ofisa koe. Ko whatonga whao si pene ke wheitūna e. Te whatonga whao si wheitūna ke mea atu koe he hala ke. Ai mea mai mautolo he hala ke. Ka te ke mea mai rewa ki hala to tonu. Ko ku osi a pa te ui hingo atu pe, pa te watu rewa mea kou kai ki tonu ki loto ki ai. Fotu ka poupou, ko e kuloto ke tari ni po toni, whaloto kai hike nima. Telo kia tika kape kuloka sa somareni. Usile intei, vai tai one se venin tau moa i pasataka. Mare nuku sa mi vai tunu. Nam la do ek mistang nga ko fonwa ek mistang mo ui. Ik mista ki muri me kau tanya fio, ik ton paremia, ik mista ko mista fana orki, ik mista polisi, ik mista ngowe, ik no beri angan, ik no beri fitu, ik no beri fohe, ik no beri pakano. Loto ke to ho fumata. Kai lot kai whame whakatau ki nima, Mika ya fahalo to behe. hoko atu e. Kamalo atu ki ati tale reo malo si lava mai. Ko e ombudsman i e ne. Ko tawa ki e sea komikagato ka ma hoi kime mipa e komikagato. Whamaro atu e mawhangamari ki ripoti atu ai report whakatau ai office ko ni ombudsman ki e tau wafe wato wafe wafa. I he pesifika wha o hape ai ngahi lakanga me ka ngau e koe ni wha ko hoko koe ka ngau e koe ni office o ombudsman. Ua mea pei whatoka i he ni o ata e lakanga ngahi pos e fitu i he rao mai koe ni ki he wafe wafa. Pea langi koe o kuha i he pesifika nima ko maroro ai kaungau e tokotolo ai ko toka ko vitaya pa ko toko ua ko whawhisi mai mihi ngāwe. Ko e pesifika ono o ku whatonga i ai kaungau e koe ni ku whailonga i ngā ngau de rei whamahina ai ko ngahi staff award. Ai koe kaupeni hono whai ai kau ngā wiki nā lata ki ngā anga koe ni o patmeni.
I Pacifica Fitu, koe anga koe tu whapaanga koe ni ai office koe ni Ombatmeni. Nai wahi ki ai i he tau whapaanga ngata he wafi wawha. E taha koe 5 miliona. Pea i he osi koe ni a he tau whapaanga, nai toe pe se te walu i he patseti, a nai ola ake nau ngā we pe se te walu. O nā whakamore pe se te hiwa ua, a he taha koe ni 5 miliona koe nai wahi ki ofisi. Ai ko anga ne tu whapaanga pa mo ripoti o ku whawhia maari au pito. Ia Pacifica Walu ku te hape ai nai atita i ai ngau koe ni Ombatmeni pa kakato pe a report koe atita. Pa kiki aha hafu paparema e whatonga he atita i office koe ni Ombatmeni. Koe konga hauka koe ngā ue koe ni Ombatmeni, whekau akia pa moe case management system, pe koe system paka IT koe o ku ngā ue aki he Ombatmeni, pa moe kau ngā ue ke toko ni hono ai ngahi keisi koe ni ku nau ngā ue moia. Pa ki ai whamaro ki he pore anga o Pitania, ngā whapaanga ai kautaha Usila, ki ngā whahoko e ngahi wharerei ki he system, case management system koe ni. Angi pēru ngahi report koe ni ki mua, na e kamata mai ai ngau koe ni o ngau e aki kautaha peitongan, na e howhia e pokama na e koe tatala. Pena lahi pe ngahi papare ma wha teknikare o whai ngā maari e koe kautaha koe tu sira pe whai mai whapaanga me pitane ke whahoko ngau koe ia. You know, awhatuku sea whekawaki pa moe wa koe ki he IT, pa moe le kod wha computer, o ki malu pe pa te ki hack na tō, pa ke wha a moe e hoko atu pe ai malu ai whamatala pa moe ngahi IT equipment pa koe mea ngau wha computer koe ni ai Ombatmeni. Koe mea pe taha e wheri o aki he wha koe ni ai Ombatmeni ki IT, koe taha kau ngā ue ko hiki atu o ngā ue ki tonga pāua, kau kei mau pe toko taha ngā ue he wha koe ni. Sea koe kau whake ngā ue koe ni ai Ombatmeni, koe nau kau at ke u whakataha i tō Pareanga, i he Pacifica taha ua. Nea whahoko ai whataha no hofuru, ai ngahi Korwheniski he whataha anga ai UN a, ui koe UN CAC, i he atatake a taha 5 Disemba wa tolu ane whahoko i ki Atlanta, kau ku whawhiwhia pito ko hi koe ngahi kupwhi ngau e aki, nei kau ki ai petataki ai Ekminster a hoko ia, Honorable Sami Waipuru ai whawhunga pa taha 5, pepoki ki he Ekminster whanua o ahoni, ai ko toki tā ohira moe langi whasi, pepoki ki he Ombatmeni, pa moe kalake pūre wharea rea, pa moe whawhonga me ofisi koe ni a Tenseni are, ki he whataha mau inga koe ni. Pa whahoko mai Ombatmeni, na e whawhiwhia apito ai kau ato ai ngahi kuwhi kau aki, koe uhi koe kongai ni ai u waa koe ni ki he pure rerei. I he Pacifica taha nai whahoko nai kau ato e office koe Ombatmeni ki ngai whataha i he Pasifiki, nai whahoko ia i he ahatato ki ataha 5 Februari wafu wa wha. Pena e au e nau whataha ki Port Vila, pena e kawangi he whataha koe eka me wharearea, ai ko toi tā whasi pēr moe atita seniare, marolo, pa pēwhoki ki he kau whawhonga me he toinga Pasifiki ki whataha koe ia, o whekau akia pa moe anti-corruption pe kono whawhepaki ai whaihala. Whaospe ngahi whataha koe nei kau ki ai Ombatmeni, na nau wau atu ki he Hague, ai o ku iloa Hague o uhi koe ICJ, pe koe International Court of Justice, pe koe whamamanlahi a koe ni ai pure anga whatataha koe ni mamani, ngā ue aki e he UN a pa me tuanga u whono koe ni mamani. I he nau whataha whamamanahi hono taha tolu, o ku whahoko whakatau wha.
Pe koe ompat meni pe pa CEO, Robin Vaihu, nai ka wat ke whataha ko ia whawhonga i ato e Pureanga Tonga. I pesta ni mase aku kamatai ai lawe ripoti ki he ngahi whatotolo koe ni whahoko. Ai a koe whaunga koe no whahoko au whatotolo o taitari e he office koe ni ompat meni ai ngahi launga o tō pē. O whawhau mai i ana wau tonu anki u office koe ni e ompat meni, au kia office tonga tapu, pēr mō babau. Pēr o kotu ki eit mai ngahi ngā ue ke i kaha u ke whaapa office i hapai ka pehoki ki e ua. I whakatoa koe u launga koe nei mau launga ni me nima, ai koe launga e whanima, koe launga ia, nei whahoko i tonga tapu. Tā mo ngahi launga nei tānaki i wawau, nei hongo furu. Ka i he tau koe ni, wafi wa whanai ki ke mau. Hau on motion, pe wa ngahi tu whatotolo, ko ha whakaukau pe ai on pat meni o hangi koe whai vea i he lau. Koe lahi taha koe launga ma o pe i he face to face pe koe au tonu mai tō taha launga o whahoko ne launga ki he office koe ni o pat meni. Pe o whatonga he office koe whaunga lahi taha pe o whahoko i kakai whanua, koe nā wā tonu mai o whahoko nā launga ki ha taha he office me ka officer. Ua ki ai koe whaunga hono ua ngau ki he kakai whanua koe naunga ki interneti, ai nau whawhau mai pe nau launga i he website i koe nea ai ompat meni. Me lahi koe u launga ko whawhau mai he website i koe kainga tonga ko no whi tō Pureanga. Paka kong whaosi pe koe ni ai whaunga ko malawa ki ngau ki kakahe mo whahau koe nau launga. Koe nau whahau mai whawhau mai he telefoni, a koe whika telefoni koe noa walu ngeau OMP pe koe noa walu noa ono ua. Ai koe whika telefoni koe ia o taito tongi ahono ngau a ki pau whainga maari e ke ni ihi ne kia taha pe ne whewhahoko hane launga. I he pes taha whitu o ko hape he te pire si ai kau maupare koe lahi launga ulo aki pe koe pot ngā moui pe whikaua ki ai koe pot ngā savea tolu koe taha e u public enterprise pe koe ngā business e Pureanga pa mu whika whaa koe business pe taha e Pureanga ai a ku laka ai tonga pāwa pa hoka hake tonga water port pe toki whika nima hake pot ngā ue ako pe hono ki he polisi me teki fitu office palasi pe toki mui hake me lalo ai office paremia. Ai koe mea pui whatonga imi ngahi launga koe ni o ku taki ki ai pot ngā ue mo ui. Me lahi taha u launga koe ku whawhau mai me he whakoe pot ngā mo ui. Koe ngahi launga pe ia e kau ngā ue pot ngā mo ui. Ai koe whaike ke lahi e launga koe pot ngā mo ui pa moe whikaua hake lahi taha u launga me ofisi ai pot ngā whanua. Koe pot ngā whanua koe kakai whanua. Koe pot ngā ue koe mo ui. Koe kau ngā ue pe ia pot ngā ue. Pea ku whawhiwhia pito koe uhi i he u keisi ko o ku teke ke whakakato, ai ku active cases e te au ni mataha. Koe keisi e whātaha ai, koe keisi pe ia pot ngā whanua. Sea koe pesifika taha hiwa, o ku ka matai hono whai ki iki ai ngahi keisi koe ni ku oha ke he report koe o Batmeni. O hā mai au ke ai launga taha ki he TNU pe ka Tonga National University. Ego whi launga pe taha na e whakafo mai ai, koe taha pe ka o ako nā tai whi maari ke whaunga hono maka e nā sivi. Pea koe ola koe ai launga koe ia nei whakafo ki pe o Batmeni ke whakafo he whaunga launga koe ni a university. Ai o kamata pe whai ako alwa ke ki he HOD, me iai he dean, ka me ngahi lakanga koe internal mechanism, pe o ngahi whaunga launga koe
ai university. Ai koe nea mai koe ki he tauni o ko lava o tāpuni ngahi keisi ni mahiwa. O kau ki ai ngahi keisi mo tu au pito me he pot ngā whonua na talu e ne ai whenga ngau e mai ki ai me he wafe taha walu ki waftahi wa. Pau ku mawhiwhia pito ku lava tāpuni keisi ko ia fu keisi mo tu au pito. Se i he pesifika wanoa, whata mai pe koe ngahi backlog i he pot ngau savea, o ripoti mai ke u keisi ke iawa me waftawalu, ke waftahiwa, wafe wanoa, pa ma wafe wataha ke wafe watahape. Ai a kono whakatoa ko ngahi launga e tahiwa, ai a ku tahawalu me tahiwa ko ia ko e whikau ake pehe pa me pot ngau whanua. Ka neongo ia ku whai whengau e whaofi pa me CEO for all. Tani rakura pa ku whamaro ia he ompat meni ai malawa ke tāpuni ngahi case ko ni ai ko whoro tau. Ai te ke lawa ke solova ai ngahi case ko ia. Pau ke whai pe ngau mai ke ahoni ke whenga i whakakato ke oto ia ha backlog. Koe whatata pe ngai case ko o hake koe ni he pot ngau savea koe uhi ko nā tōk lai taha u launga. O whika ua me pot ngā moui. Koe ngahi savea nai whahoko e wafe ma whitu te keke whakakato pau ke tari ki ai kau mau api. O au ki he taimi ko totongi ai koe ni ai ngā ue mo ngai whi koe ki he savea. Ta pepe ku nei totongi he wafe ma whitu. Wa mai ke he wafe wafa o te keke whakakato i ngā ue koe ia. Pefo ki e ngahi launga whikau aki pa mui tua ua no totongi kolo tatau pepe ko ngā tatau. Ka kua swamara ala he ompat meni ki tō taha koe iau ki e nei ton pesa vea he ko uhi koe whihiki taki koe api pa whimau pe ki tō totongi wha o no fua. Se kuna awa tuku i he pesu a wha, nei au mai ki he ngata anga e wafi wafa, nei whahoko he ompat meni ai hearing e tolu. Ai ko hearing ko taimi au ku ui ai he ompat meni ha CEO pe whakau ngau me he pot ngau e ki whahanga whaike e ki whahanga tonu. Pa pau ki nau kau mai nau tau ki whaike e ki ko ia pa o ku dekote u tāri ia o panga tuhu ngai tutun ki ompat meni. Ai nei tolu pe i he tau wafi watoki he wafa, pe nai a ahi ai ofisi tō te au whāua, na e tā mai ni ihi o whahoka nā launga tō o noa, pe nai a uatu ai ompat meni ki he kakai koe motu, pefo ki he nau takahi u korongia, tō taha whā, kawaia wawa o hapai pe mo e ua. Ta i he whengau e aki koe ma kakai whanua, tō lai taha ai kau launga te au tō walu, koe hoi tangata, pe nei lakasihi fo pe engagement pe koe hoi whawhine nei toko walu wha. E nau whengau aki pa mo ompat meni, e nau ngahi launga ko whahoko. Se koe kakato e ni pote ompat meni ki e tau whapahanga wafi o tō wa wha, ko pau kia ngahi whehui wa tāpe ki me mai hoi ki. Malo se. Malo. Ale mi reo. Ia, malo sea. Na mai. Mawe whenga maali. Se ko whawhai ni po koe ni ma pōpon o mai. Ka pate mō mea hifu ke pēsi. Pēsi tā wha. Se koe anga ni e whakaukau o ke pa koutu ton pe ke tau onu ki ai. O kui o kuriu ngā ua ngā ue ia. O vare pia fe hulunaki ia i he whai ngā koe ia e he ompat meni pa te whai Anti-Corruption Commission. Ai mea ko whakatoto. Investigation. E koe pe whoke ngata anga ia ma whai koe ompat meni. E lava tu pea sio pea ha o atu e ne whale pea ngata ia. Pe ave ki he anti-corruption ni, pe ave ki he kau polisi, pe ngai mea pe.
e atu pe ha fotutu ke whakalele I loto he potu ngā ko ia. Ka koe anga ne, whakaisia, o ko tupe ko taimi ke tau unu. Koe ngai whonua koe ke nau toi ngā ki nau toi ompat meni. Tamte ia nau toi lau koe. Ka nau unu ke mea koe ni, nau unu ki he anti-corruption commission, ande kātoa ke ai whakatotolo mo e mawhai ki hono whai o e ngā ue koe. Ki halau. E toki wahea mei ai, e awea ka whahinga mawhai ke, ko hi o kuia. Ka koe ngane whakaukau ko koe se ngai whonua lahia, koe ompat meni, o totonu ke alue ke tuunga o me koe ni, koe komision nai ke totonu e tangata. Human rights. E sea, tau kei tu holo he ngahi tuunga hange ko tau whikahiwa nima he index e corruption ni, ko kake tau whainga he reform koe ni, te kake au tatoria ki he tau hanga o whaki mai pe te tau wha o fua o uma, I he mea koe ni ko totonu e tangata. Koe ne tu ana ke kahau se tonu ke pehe pa ku e whakaukau e puang koe ni ke tau fou I hala koe ia. Se, koe pe, ki e totono e tangata, Fea mo yung partner. Tia, ai koe whakaukau pehe, tau hanga tau toria o toko e lao o pat meni, he kui loto pe whatongia koe ia I he mea au totonu ke whaia e anti-corruption commission. E ke peo kia, nā ke mea mai, ko ngā ka totono e tangata, te hanga kai mo yung partner. I he tūma whewhe. Ko whikuna nā ki whahu mai ai whui lao, ki he totono e tangata koe ni, tonu ke au ai discriminative o mea. Ako kuhika ni e pare mea leo le. Aia o ku whewhe lewa, o whakaukau, ki he mea au ke whotuma. Asia koe mea koe ni te tau whaila mea koe ni o kui I he lea whakapalangi koe reform. Te tauhanga lewa o whai I he lao o kamata mea a hono, se ngai ke wahe whatongia ke tuku. Pangalo atu pare mea leo le. Ko eke te o mai noa nian e kei te fu. Whātoka ngai ke koe nian e o mai. E koe nau ke whokpe koe ke koe general way koe reform. Pano se. Koe se ai koe kuhinga ke e reform lewa, te tau tamate lewa lao o pat meni. Se, e lava ki whakaukau toke. O ki kape mo e kampinisi, kape mo whitona se. O ki whanama pe ki he pare mia reo reo. Tonu vai ku wātua kai tonu. Tate ke sau te hia, we. Paupo. Koe ku whamama pe ki he pare mia reo reo. Koe unga au e whawhare area i. O koe reform wengi. O mea te e sea. Nei fōku mai e tautaha ia koe ni. O pōtu pei hei whare ia o patme ni. Ui ngau kei no koa e agency koe ahe. Ui ngā pei hei reform koe ni koe. Nei mahe ua toko puru. Ai, o mui mai ai. O papure a ngā i anti-corruption. Ko tui mā koe anti-corruption ki mā koe a mā e whaika. Hato kanga kia e tōna o pare ni a reo reo. Ui ngā papu. Koe, ka koe ompat menia ko mea ia e whare a rea. Koe. Kei. Pea sai me ke o ki tōkan. E tari pe. E tari pe whituna. Se piki nau toko ni mai ka e hoko pe mea he mea koe whae maa. Yo, ke whatontona au ia sea ka pau. Ke whatontona. Hokot pe tōni. Ko toko ni i. Ika ko tamu e sea tamu e mea e whare sea. Ko mare ia pita whakamalanga e token pare. Whaka fo. Ko ngā whina toki mea mai pe token pare mea e kostu e on patchme ni. Ka ko mea ko o whare ai sea. Ia ene loto ke tamate i e. Ke ave ke anti-corruption. Kana ke hiki ha anti-corruption. E whai langa ko ia ka tau e o fulutup. Kana ke hiki ha token pare mea ai. Se ko ki whehu beo ke whotu ko ko mai he toko pare mia. E ko pure anga fo kiena. Ai ko tui mahalo te mo taimi ki ai. Ai ko uhi nga he uhange fo ko mea ku to e whakahoko tu o ua ai whatongia o ombudsman ni. I he hu mai koe ni a anti-corruption. Ka ke uhi nga rewa a wheito na ia ke liriwa e ombudsman ni ko ofisi o totonu e tangata. Ko ia, totonu e tangata whea. Ai whakamaman lahi. Ko ia. Ai, e sea, o tau os whakamoni fo i tau tauria mo tau o whanongo ke whamatala ki ngahi nea whikawa kia. Ko Universal Declaration of Human Rights ko kawa tonga ai se.
Ka koe tau fuki mai koe tau ki tāpū ta. Ki tau handa tua whai ha mea ki to tonu e tangata. Sia fa ton ton. Na ka wa u hange ke kore komisiona. Prison ne he wa ai tu sia. Ku fe ma ka fa re ti ya ke ai hana wo ki ma ke he na tol. Ito to. Ko human rights in dot na guys. Ke mandu be atongani konstitution atongani. Fa tu fa konstitution. No ta wal go fato kanga ta o sitari e la. Pare mea leo, karigari e fotu wai pe takautaha koe nai tukasia te ingo e. Ki mamari mo se a pige. Ka go fato kanga to ta walu e ta o sitari e anti corruption ni ala ko ya na fe ko la ke fma ke ni sta polisi ga ko fa hu. Ai pe ai ombudsman ni ke kakai whakalo fua e whanua. Koia. Lawa kakai whanua e toni e pare mea leo. O awi kai nau lawa. Koe anti-corruption ni ai e ka tau tau revo koi o lunga. Koia. He? Koia. O tam te i. Kai ka mo fano le le ki whakau kau koe koe ai ki tamate i hata. Sia ko ki fa ton ton wa tu sia. Ka go tu ma ton pe ke fa tu tu le fe tu. Sia ko fa ton ton no. Ko fa fa ulao en. Ke fa o mai e to kon pare mia ne lao ke fetong ia ke lao ko en on pat men. Ka tau ho ka tuang e report ia ke tau. Tari pia, tari pa ton ton koea. Koia sia ka koe. Toki maha o fotu lao au. Koia. Te o mai e fotu lao koe ka ko whenga ke mahino ke whale alea. Toki o mai ai fotu koea pa ke whakamahino ai i e fotu koea e au koea. Ko ki feo i whao spesial. Na ito ko simpe o mai lao ke whalere e ke ompat me. Ko inte ki toi tamte i koe lao na ke. Koe whahinga lao pe koe anti-discrimination koe mea ki whanau koe mea ki kakai whewhine. Koe tau whine mātua ni kui he tau whale. O whikawa ke mue toto. Ki ai pe o whafofua o pea o i rea i o kai ke tau ai whine mātua. Iyo, koe ngā pe ki he tau kau whafua. Mana tui we lao a tau tolu whikawa ki mo tu whahalo whatonga e lao pe o lao ngai whitunguna e koe rea kōki ia. Koe, o whamormora tia na ku pehe urea ka kuhinga pe ko ha mea whika mo totonu ai whanau koe kakai whewhine. Ko kakai o kuitua. Ko ha mea koe ke tau i tau lao koe ke youth diversion polkalama ko ia. Ko o mea whakatotonu e tangata e. Kana o mai e mea koe na hanga o mai koe ki he anti-discrimination pe koe tuku ai lau lanu. Na o mai pe ke ange, o hinga pe na ange pe ke o ange whakataim ki ai. Pa na o swemai noa pe o pat meni ai. Ka koe tu koe ke kahau sea, sayange ke ave, pau sayange ke liliu e whatongia o pat meni o e ahoni. Ke komisiona ke totonu e tangata. He o ku lahi ngahi lao ia o whikau akia mo e totonu e tangata. O te keke tau ngāwe e tato ia mo ngahi konversio. Te keke tau ngāwe e tato pare mea reo. O se unga, nau silawa pe kupu tutu ni e kupono noa ai. O te ke te hoko atu ka ke mea taha ai. Koe, sai. Ka te ko mai ho lao. Tau malolo mi te ani mai. Topi e pare mea reo. O ripe o mai ki uwhatonga ki mea konipa, o mai ki whekau. O mata ki whea mata moa e o. Ka koe o mine sea whalerea ki uwhahokatu. Ke ua mo ki report ki whatokanga tsunami. Ke vai whanua. Malo sea koe ni tu koe te mini te ke kia mai kia whanono me potunga ui iai. Whatonga tsunami. Ko whetutaki ki he pūre koe whamakala ea ko motu mai e telefoni pe he ke CEO. Ko tui ko hawhainga maari wa taha pe una whetutaki mai. He koe pe whoke mea ko ala hoko ko ha tesi pe ko ha accident pe a o rea e mea. Ko tu te mini te ke kia mai ki au whakahoko mai i telefoni pe ko e-mail whakahoko mai whatokanga tsunami. Malo se. Ai mo afu sau ne taki o whokmen ki ke mea i mirea. Ko se pe whoke ngahi mea tu holo ngai whetu. Tau ki malolo ki te o fulu e. Ka ke mea ke o mai, mea kone whemai se Koe, whea. ko pupau o mawapi ko ni utala mai kurea. Ke malolo ki te o fulu. Kau kau e ke na mana.
pe ko pa pa pe se au riu ko fa rea e mo to singa ro tinta ma au ho ha mo to ye au riu fa rea Marongo amareo iki. Kata koe he whatupake, whakmai ke wharea rea, ka koe kōrea he sea komika kato. Ekton Praimia. E mai ngeha report ke whawhi maari ki hoi whawhonga. tolu ke o mai ono e ko ma preke mai ki ka moni o ka pau ke ka mai ai se o kora ki e feituna pa tu tu ni ka tu Se ke ka wata pe ai whamatala kon ko mau, ko mo fui ke lahi na to i Rusia. E ko magnitude i valu ko ni fitu. Ka ko hono lolo to ko kilomita pe fitu fa. Ai ko ne tu ia ko i tai mini ko e whafuafua ke hiwa ke hongo fu e poni, ai ko alert pe ke toka te. Ai ko hono malunga ko e pe au whafuafua pe ke sentimita to noa, vaha sentimita to noa ke mita ta. Ko ia. Ai ko e mea ko nu issue e tai mini ko alert pe, ke tau mateu teu pe. Kai toi o mai pe ai anai ange, a toi update pe o e ngā o e whamatala ko. Sai. Ai ko tonga lele pe e le te o e tai mini share pe ke Facebook a. Pe mo e social media hono tuku atu a whamatala tatau ko ni. Pa te nau hoko atu no update. Ka koe classification ko oanga ke whatoang ko ni koe alert pe. Tu teu pe he lava pe ke toi liu, ai mea koe ni oku hao. Ko iai e whanelea koe tu kungai, pe a ko tui kono tesi ene tau rotu. Ko se te whanga mo tōku te teki. Ai ke tu ulele. Mo ka taki pe ka tau ai elele pe. Oki kore mo ke pare mea le ho. Ko kwa ke si fa o fa pe fa o fa ko fa o to ki seinga holo ki ke ma o kau ngau e tae tokanga moni a potu ngau e. Ke nau tu o fai fa o ke nau tama ke minsta ki ne mea mea koko. Ta fa tokanga ke fonua. Ke ka tai se fa reni. Ko tau mala masi ko ka ka kai fonua ai kai ki ne ma o mea koko ke fonua. Ka ko kore tse ke fituna. Ha o tu ni ke tau koko. Pe te tau matu ko kai ka wai vai ni hi o kai ki nau si lava o. Finga pe ha tau mea te tau fai. Tau tari o ngongo pe. Ekton Praimia. Koe tsunami ko ke whamatala mai he kau matau tau. Koe hiwa o tu uta mai ki tonga. Ka koe hae na whawhufo ki he maalunga i pēau kula. Koe, aia koe waha o hiwa ke hongo furu he pōni. Aia ko hono maalunga i he waha o sentimita e tolu noa ki he mita ta. Ai ko sentimita tolu noa ki sentimita e te au. Ka kunau ke monitoa pe, ka pai e anga lili te nau whakahoko mai pe i he rikio ka moi. Ka mi ngai miti ake. Ka moi whitu na sia. E mai papatahi. Pege tama pinisi ka mai hoi ko whare sia. Ai whakamatara e a motua. Taipi koe. O sa miu koro. Whamatara osko ia pa pe mai. Tua e a ka au pure pasi o. Sea tau tuku ke pau. Maro sea. Tonga tapon. Malo sea. Tape mo e fituna ka maa e whale. Koe mea tokan ke whino to ansea. Ko hiko lea ai whakaongo tokanga. Pea ko hiko ne lea koe au tāpuni ngahi a ko ia ngahi whitu o ko i kai ke nau te whaitu tūhitu o ua nau tō pese ia ne a ngau e a tau tolu. Ko ia e ko pehe ke tau tau whaiha ha tō uni ko i ngā au ko whanongo mai ai ngai whanirimu, ngai whanau. Ko whitu whoki o ko sop o ko osi lele whakaukau. O koe ki nau te tokanga nau tō ki he tau mai he whiha, mo e whiha. Ka ko swai e whatokanga. Koe te malo, ko tua ke tau tuku.
Ina peho iki ko kore ki to e whare ki hong fua kompo, o mea ki tau kresi. Ko kesa iki ko siso kais mo prae o toga tamai, whio i la mari manioni, ki tau toga toa hoa whai putanga.